bread enyumrem so what to say good evening ye ma good evening ne ka che obi say enne ye nkomo na ye bebo no me de Bible quotation no ebeba na answer na me Bible quotation no ebeba no bisa me say na hwan enati akonwemu a odi dwumadie ho chia me eye Beatrice Yogabra obetimi afre me anti bi me ene mabedwafo ene ye de enkomo yi ebrem ene ye nkomo no edoso papa ntene me sha ase ntem na wo say pink month na ye wom no enra nyame adum me nyama ade no me de abomani age papa bosumi mu nyina yama mo tips efa ye nofo no ho ye ba yetimi kura bisa se na mo nofo no eho te sen ebi mu yi ma no se mo nofo no eho ye me enra me nya akwanya e ma nurse fo no kohwehwe ma de no mpokua no nurse ne hwe no se bibia ye perfect ni nyina anything ye ka kire mo say Akoma breast cancer survivors round table enrada ye de baso ewo Askwa Presby enti session eno mate ye say ye Roman Frank ye because the church council we ye say praise before the from session enti session fo amoma akwan ma ye di dwumadie no eba Askwa Presby ye da mase samoji ye na asori demo ni ye bonofo na ye bonofo ni nyina ye breast cancer month ya hunti na dwumadie no ekoso na fe Askwa district minister Reverend Faye Shiaman nyame ensure papa sa wonso oji ye mfeso na ye di dwumadie no ebaye na Reverend Percy Ofe wonso ye associate minister ewo Askwa Presby ene empenyimfu a mo wo Askwa Presby nyina ye ma me adomako wonso nyame ensure na nana hima otumfo fonton from hima nana mecha otoso mienu wonso ututu tumam fefefe na obejaye na ye di dwumadie no ebremu na ekoso no oh meda asimu show mame na yesa na me kasa so nsam na me ka no meboa ye miamia emanu no fo no ye hwe se bibia ye survivors Leticia na Joyce ye damasin so se mo so mo be share mo experience na watwi akwanya ba ho a ye de ombeba studio essence mo kansam a mo amantimi amba no ye pese mo so mo nya akwanya na mutie bi enti enra Akoma breast cancer survivors round table no eba so nti enra we wan buy na me ma breast tip bia ye ka san ka enra bra na beti nti se wan ba enemi ni breast tip bia me de ma breast tip na me de ma oni nyina ni se yedwumadie na ye no edwuma kwo kese bi ena so yasene e ma ye de dwumadie no ye de ebrem Activa International Insurance mo ye ema ho me bia na me say me dimiti ko hye me tonsuo bi wo be na mama be hwese me qualify you adene de yare ewo ho na mom se eba na otu enti me wompanyifo mienu ewa ha 87.9 ye be kasa e dia afa active lady policy no ho me ye correct okay enti me Miss Belinda Ofori oye head direct business and active lady ena Miss Ajua Echampoma ononso ye Kumasi area manager Activa International Insurance okay nti omo na menu omo bedi nkomo sanse na me pink ya ma she kra ne baji e bo me kukusi en romance sponsor ye ne a anka ye ntimi anye program ti ye damase somebody kind sponsor and didn't number so yasne say ye kohwe ye no fuma na policy ne no fo fa ho be me da si bebre medical achia with for ni wahwefo ni sani a woka ye no ye free Activa International Insurance okay na ebe ye wan wase nka insurance company die nka mba eye breast screening na yabaso Akoma FM ni Onua TV for ase ye international insurance company a ye free general insurance company na Ghana ha no ye life companies and ye general insurance companies insurance kubata ya friend National Insurance Commission ma ho kwan enti ye general na chere say ye provide insurance policies ebo businesses in Yuma ene nkrofo japade ho ban aha enti no ye be 5 years ni na World Bank for ye ni omudi dwuma bebre World Bank here World Bank here ya ye ni ma ya na nkronkro ko bobesia wo mo hoyi omo won kra bata bia ye friend International Finance Corporation ye IFC na IFC for no ye ni omo nso edi dwuma bebre be 5 years ni na omo ye nhwehwemu bi e kire se oba sub-Saharan Africa Ghana so ka ho no e ma do so pa na pre bebre ni ma dodo na omo ana omo di omo dwa na nso eya na nhyehyeye bie ni nkronkro ni so a ebo mma edwuma ho ban
Inti sa research ye hu ye be 5 years ago ni ese asemi de ne mu odin inti ye nya research wo Ghana ha ni enso ye hwe inti ye di ya adwen ni ye ni toto ye research na say no kre ni Ghana ha mado so pa se ne ya ni mu no statistical service for ye e fe ni say census no eno so confirm me say mado so na mado e do so wo Ghana ha na about 46.4% omo ano mo ye omedjuma a che say omo ano mo di omudja say ye shop no wo se we bie n'edwuma wa fa nkrofo so ye boja wo be hwe ne ma ne do so pa na mpre bebre ne nkwanhia bebre to omo aya na omo ni kamafo omo ni obi oso omo asene ebi ni ja ebi ni nkwanhia ebi ni nsuo fo omo niema ebi ni akronfo na eya mpre pi ni yete sa na ma na omo sebu omo ti omo dwetire nyina ahye no mo fra aban be ye bi bonti menye ne nyina e na ma ye di active lady program yi baaye na program na nye edwumadie nko a se insurance nko a emayi edie eda yakoma so pa se oba be tumpon woni edwuma a oyim na ho kekamu na ho odin mu enti ne mpre bebre start program 5 years ago no breast cancer month bia kankan nkran mu ye breast screening ye support clinics ni ade emomko edwam ekoye free screening mamba enti ye te se Akoma FM for any press before koye dwumadie bi se no na ye nije because ye 5th anniversary no esina no ya wade ema edumdufo eta we se frɛ ema hema edwuma hema ne emedwumaku bebre ema ye beboja ekyerɛkyerɛ omo de ye de aba eboa ema international as part of the 5 years anniversary no na ye ni jese eba bedom Akoma any press before ho na ya boa na ema ahoɔden akonkan nti na nura ye beka amohoma ye edwuma gi eni mpanyimfo se mo aba montena se ye da se enye se mo be twam akɔ ye nkɔ de bia me maami adwa de me ni wo kuma se e de obehu ana me wo office wo enti mo aba montena se okay ye da masinti afa Akoma no enhyehyɛ so wo kasa no ka se atoye nkyem bi to ema wo medwumam se eja ebetom flood ena akronfo bekɔ akɔwia wo mo obetimi esi supi e de amayen eden sa na wo se me ye na se obi bewia me eja to me shop mu a ana se nsuo yiri family a metimi am benefit from sa policy no yo me da se enye no nko abebre ka ho ba ma me starting free ja ene nsuo ni akronfo no nkanka omo di omudwa no we ye niema titire eta ha omo pa ye beti ye se kejeti adwomo kokora de ya nso da ye se eja betumi ato ho New Dubai pa na eja ato ho na ema niema ahye ewo mu se eja giri nyina no ya ye insurance ho aban ya ye insurance ho ba wo niema na wo ton no insurance ne nkava enti na eye ese wanka sanso bebo odwuma na wo di no eja na wo di no bebo ho ban against eja beto ho no mu a na wo nso insurance company na so wasene na wetumi agina sene na wotie ye wo packages into the obefa no wo na onim sika wo di ahye wudwane mu so wo fa package cover wo business na eja ne ba enema na asai ni nyina yesese ne ye de hu sika ma no wetumi asa agina wo na so edidwa no say ye nsuo so na ebeyiri wo a na say nsuo yire no aba bebia kane na nsuo yiri fa nyina sisi ye nsuo yiri fa ho ya yesu ban ti efi say ye tu fin ni ade egu gates mu gates ya ye choked ene niema bebre global warming nyina aka ho enti no wo fa package ya nso yire nso ba na se be kan woni ma wo ton na edwa awudie na company a wate na eno nso sika da ho no mu ayede ma wo ena me ka akronfo insurance me ka ne se burglary ana se theft aha obi bebu o shop ni ana wejuma na ni na osesa ne ma kwa eno nso no yesese a ne ma we atwe nyina no insurance ma ho sika no wetumi asage na wo na so aside wudwa no eno kranton chen no yesi obebi a wo program yesu bia nkwanhie bi ebeto no impre bebre ma na ikodwa yesika akohwe ase ibi o kra na akronfo akote omu wonre mu na omu abo mu age omu sika eni sa ne ma ni nyina we oji usika na wendi udem kra afa ho edwane impre pie no na bia omu aprawo yesi aha any form of accident that results in visible injury sika wo hono ma ye de be ma wo intenye se bia me wo program no se me da ye madam me kon so me kon metenant ni nti me baji sika e should be nkwanhia na nkwanhia so de tumi si be bia nti ye ka ne se 24/7 any form of accident so wo ye aduane kra wo kitchen na se bi nsuo hwegu wo so na wo hyehye a insurance package e bo wo ban e cover wo ye client ba ko wa send slate kama o program o tragata wanhwe ne yie na ne nan kusi mu ne nan nim nyina roye enan na ahunu pafu yi
be 2 weeks no da ho because I know what program you so into no sika wo hwe imra wan kwa adwuma ni nyina insurance yi disika ne ma no in any form of accident na de ye me der no kra ne say ye me ya ye obi adwuma say ye wo ne ye fa ye ho fa ye ma ye kwatene fie be bosome miensa maternity leave ye tua ye ka na wo a wo ye wa adwuma say wa wo na wa fa ho no wa fa oba na say wo ho nye den na utifie a say ye shop a watum ujama obi abebe na eneme waton fa na we di sika no say wo program yi so a sika wo ho no mo a ye de ma wo say ye fa ni say ye kuo na wadon aha sa na say bi wo ho kafo so free mu a wo ka sa kuo yi ho na no sika kakra wo ho a ye de ma wo say ye sa ma body eketu a ye de so wasene intenya insurance ne nko a achede bebre ne fa so bebre wo ho no mo a say wo don sa kuo ya unya ma wonso adwuma a wudie no konkan na wonso adwuma ne tumpon ye da se pa meba mame adwo ho no o kasa no o ka bibi na ya meredi mo LPM wo manim nso aya mo san se mo ye training esan edima ma na mo ye omo a omo adwuma no obetimi a che ye training be sa na mo de ma sa ma no na boa be ne be boa oma omo adwuma ne tumpon yo mesume da se pa ye wo akonya bi ho a se ma no se de be ya omo be manage omo esikasemo se de be ya omo be hunu se dwa ye die sikase na ebe mu enti ye fa specialist ni ehia ema especially ema kuokuo fo no na se yakoho na baby biara management skills biara ye de be mamu a ebe boa mamu dwadi a mudie ne be konkan no na se no so ye de ahye mu kan enti ye nja omo sa because omo dwa na ekoso no na ye so ye de ye so ye ekoso omo so mudwo omo a ye so bia so mu adwo omo enti bibia na ebe boa omo se ema dwadi fo no ye fa specialist ye no omo nyina akwa kohia omo da omo hia na se ntutu ye bia wo ho bia so ye so ye de onum kan ye se di ni nyina ma na che se no kra ho no edwuma no succession plan because most times no so ba ye edwuma bia te se ntuma na se bibia ebi wakra na ne ba bie ni ho no ma ordinary business ni mo nti say yare say owo ba na maame na edwuma na o sha say so many years no ne ahye nti eno ya de a no so mu training ba no wo ho na afesu so ye hwe ye maame num dwadifo a ewo kroma emprepi nkrofo wia wo mo pa so mu humpo aha ye fa ne se obi wo ha owo enema gu warehouse ba woni ma no na woni system bia so wo in place about monitor enema wo warehouse ene enema wo na pattern okay oton niema na ekosei ton de no an se ya ton sika gu no akoton niema no nti sa training we num nyina ekwepe wo mo hu se ye manage ye sales ni ye niema sei na ye separate ye income from your profit na so no so ye dey bo mo dwadidi o mo ko ekoso komprempi no nkrofo mo no mo ye ndwuma ewie o mo pa wa abro money na so be wie na nakora o ne ye adwuma no so be shop be aha nti se wo ka program ho a ekwan ye nya sa ekwan no etimi kirekire wo mo sa niema ye o mo de bedidi o mo dwa na sa niema no enko ma corporate world nko a most of the time ye ma me no sa niema no to sini kakra wo o mo dwumade o mo di na nti me no mo be ka ho ye a ne ejom empanyimfo so adi nkomo ye benya kwa sa akwanya no a kirekire omo sa ne mani nyina se de no so beboa omo na dwadie bi omo di bia so ye ka say ya na bibia a drop on me say me name my husband ena ejuma na ye dia program no so di ye active lady program na me name my husband dia me ne nya be policy ni bia na say e wo say ye me oba no me nko a me dia ena metimi abeka program ne ho ana Debbie, say woni wukunu dia nti wono so yebeka de say brof make we ye fenison partner and as a shareholder nti no ubetimi up insure goods no de ehia ye ne say oba ejuma na oye no etumpon nti say we ye oba na wo so wukunu ase na ejuma na we ye ni tumpon ne de ye ni je mai say wo tumpon na because oba tumpon a eboa ne kunu eboa ne mma ebusue nyina edi yie na kunu nso edi yie nti ye botan ne say ye bebo emma ho ban ye be hye won nkran ne ya boa wo mo na ejuma wo mo ye bia no betumpon ye se be ma eye yia wo be hwe na oba tai ne tinti no ye woni ukunu dia ye ni beje se ye be so wasene na won so wo be konkan enti papa wutie bi wono ye na ye adwuma na nkasa ne we na enti ye encourage ye ho na ye fa ye ho embe hye sa program we say emu se obi e join ni program no enne ma fa policy a mepe metua ho nia ma bi e wo se me ye bia for the package no ebe take sign asem to me a menya benefit no e ho ya na e ho hia ye pa okay ye da se
se wo ba program iso na se me no te asese me sign no on na me fa o details na me chiro bibia na me cassette ku na asempo na abetwa na wutwa ma me na me call office na me call document ne bibia ma I started there's no waiting period. Oh, okay. Ye ni twen bre bia wo so. Okay. Nti ne watwa ma bibia no no simadu adekoni si a mebamu na de wo se masade wo se me ye no so me de ato nti we no enti se life insurance aye wo waiting period e wo so waiting period bia ni so once abetwa sika ya charge wo se wutwa no policy na start ya no nti ukoda na ade echi ana se yenyina yekọ na bibia si a wo frame me policy na start ya no wo se compensate final weight on the active way na yembra mo eyi na nkasa se bia mo ada policies bia mo be ka okay enti se na me sister kai no waiting period bi eni ho e se de what car insurance na wo free company ho na wo kwa wanya nkwanhia wetu our premium nko ade you are covered. Okay. The only thing I work away when say maternity leave stipend na me kai no any loss of spouse stipend no say be ukunu free mo a 3 months. Okay. Inti no na ye nhwe say oba e bia ochena wo na wo ti ye inti na ene ya na dream ka say ene beto policy nti ochena me wo ya na me beji sika no at least no the 3 months na say ja hyehye say you nsuo say ya konfo sa insurance typical insurance product ne dey waiting period bi eni ho e see ya no wetu ya premium nko ade you are covered. Okay. Yeah, that's inti no ye ba Activa International Insurance na nkasa mo other policies bi amoye aside there mo dey boaye maame no ye nuamba ya ye be touch on it bia be 2-3 minutes bi. Okay. Maame kan we emfa enhye emmebunu a omo wo Ghana ha say as part of Active Lady program no ye say bia nyuma e man krofo na ye say e man ekwan say obebunu bia wo Ghana ha say no betumi abe join the company na won so wenye sika dia so wasene ye obi bia ye friend no advisor model ye fa mebunu nkanka ma o mawie school mo tifi o munye adwuma obema so tumi beye bi basa ne ye kan ye ma Active Lady ne ma da Akoma so panti nka ye pese e maria no mo tifie no omo be kire omu din na ye nkyerɛkyerɛ omo kwan omo be fa so omo so mo benye sika kakra abo omo bra na omo ebe ye ade wo mu pa no obi be se ye fra bibi career succession plan nti obetumi enyini wo wei mu a na afedi obe hu kra na bia obe ye branch manager depending on one kasa wa ho keka nti akwanya wo ho no ma emebunu nyina so betumi abekire omu din no ma benya insurance training no mo so betumi aton insurance na obi sa say aside the Active Lady no policies bi wo ho bi ma me pacho ani ba kwa edimu pa ye personal accident ya medi kan kai say nkwahie bi e betu bia no sika wo ho no mu a insurance company betumi dia ma imprepi na ya na ye ndwin we hu ye kwa ye benyina nkwahie abata nipa ho ya na ye bonyame mpa ye say ombo ye ho ban yakopon bo ye ho ban nanso wa man nyansa so say ye nipa idie ye ne bone ne nam nti no wonso nieme bi wo ha betimi dia to akwan mu sania sebio ade ne to wa obetimi gina wona so na personal accident ya na nkrofo nim enti no mo nto sa policies no eye 24/7 me se ye jana ebe insuo de behwe egu so na wa hyehye e wo kitchen kra na utimi e cover se wo nan na beti akwedu so na wo nan na to afere ho obetimi aye enya sika e de abo ho ban enti no eye one key policy that's the personal accident policy. Meka home insurance eya na nkrofo fele se wo dan ko na wo home insurance se dan ne ye wo dia utumi ye home insurance e cover structure no na se dan na utimi kura no wo ye obi beka se wo ye tenant wo haya won so eniema na wo dan ne mu ne ye wo dia wo ho akwanya se eniema na gu utumi insure eniema na against fire against akronfo against insuyire enti empre bebre na nkrofo nim we another policy aye wo edema nkrofo e wo Ghana ha say ye friend home insurance and as home content insurance it major I Mrs. Ajama wa enra mo kan moto bi nti wo bebo moto no so amaye ai ye wo moto insurance e na most of the time ni panyina enim moto insurance ne so ye wo third party insurance and ye wo comprehensive and na ye wo de toso miensa no de na nipa bebre ni me friend third party fire and theft Enti moto no third party no the minimum abetria for o private car 482 Ghana cedis. For comprehensive ne dia o car ne bo e na betche amount a we be de obetria. E na for fire and theft ne so o car ne bo e na betche amount a obetria. Enti fire and theft no kosi se bia o car no e behye anasa akromfo be wia.
and a comprehensive ne so ye say akromfo be wia say behye ana wo car no ebeko ne obi benya accident ana benya accident na wo car na nkasa de asay nti ye miensa aha but de obi a eye say de be ya police ni ha na kwan mu ne ye third party insurance and also for private car no e say de nyamencha de NIC why ne standard tie nyina ya jepe 482 Ghana cedis and ye wo taxi for no so de wo ho and ye wo commercial ones ne so de wo ho nti no ye fa no motor no so a sa na tie yo enti no Aunt Belinda obeka mu locations na meja Kumasi de ne de ama menu adwoa me ne tu Kumasi a because of TV nti na bia na obi hwe ye Watakra de Tamale Accra de eni o maji adamu kra ho mo hwe ye nti no mo wada branches wo ba bia obi hwe ye opese okoho na onye mu kodi nkoma me pa cho ani Ghana has say head office wo Northridge e won cry aha ye ben Alisa Hotel nti enya yira kwan kra obi sa active a udru yigin cry Northridge nko ade na che say enya yira kwan yaji baby a Takra den so ye wo ho Tema so ye wo ho ena Tamale so ye wo ho ena se ne awokan Kumasi ha so de ye area manager de te he aha nti obi o the telephone number betu just say obi o pese oti ase yi ana wo question bia betumi afre na ya church ni mu yi mami adwa Kumasi he fa na mo Kumasi ye wo Dufie Towers edum ye wo hwe Kesben abro san na ye wo akire abusan foforo mo si no baby a car park foforo da wo A Life economy na Activa Insurance so uko Kumasi GVL so ye wo agent wo ho uko kwala so agency so a ye wo agent wo ho na wo sa ko oboase so a ye wo agent wo ho uko Mampon so DVL a ye wo agent wo ho enti uko ejo so a odium ye wo agent wo ho enti Kumasi uko magazine so a ye wo agent wo ho but enkotwa ni nyina ne se kesi ni mani Dufie Towers aha se da house Kesben na bro signing chain ho na Dufie Towers na yo motenten Kesben na bro sign na o de oba na ka active obi ado beba ka oba na ka active obi ado beba number bia ye hiam say ni mudi nkoma me pacho number ne 0243 78 16 19 0243 781619 me sign esisu biemfa na bo oniama wo ton no ho bra asem to wa na wenya ska kakra e de ahye mu biem enti 0243 781619 Kumasi omo Kesben na bron sign na chi ho na udru ho so hwe activa wedu okran no mo cars kroma park yo mo cars no wo so me hu active asa na minima de kwan so say na say ya enti na yesua de pa enti no active lady programmer insurance policy o ma hye ne shronko kra e de maye ma me no ye nuama no mo a ye na nkasa ye adwuma say be ya sakromfo be wiawo nsuo yiri fa wo shop na enne ejai otie ne na eja na sinya Sokoban Wood Village shops be say 17 eja to ho e ma ne frɛ ye na omusu we makoye active lady program bia nka musu ni ba kitu bi because onim say insurance package bi common sukra we okay enti mo abutie ye nyina mo fa mo ho nhye dwumadie num na emboa mo omo number ni biem Kumasi ha enkran de mo hwehwe omo Northridge mo behu omo 0243 781619 and now the baby awo bia akra no fresh star number we ya mpanyimfo ne be fa na baby awo no o ma chew o mo nearest branch enti wote Miss Belinda Ofori on na head direct business and active lady ewo Activa International Insurance ena Miss Ajwa Echampoma ono Kumasi area manager ena omo ne yen ebedi enkomo yedamase some soya sne papa na ye breast screening edima ye maame no na yesu ye fa ho ne hwehwehwehwe ye no fumu enti maka me se aba montenase e mamo enko ai na mo ni Akoma FM mo ni ye ndidwa na ye nyina ye mbo ye dwumedie hu dehuro okay enti ye wie eno de a na ye kɔ Ashanti marathon Akoma Ashanti marathon no so hyehyɛ so sɛ ne nra ye de no fo no mu hwehwɛmu ne ba ye no we ye betu America
24-kilometer race ena ye baba betu enti sabre registration no eguso a ekoso enka se memende de ya registration ewie da bi ye wie ye emre wo ho so ba be fa registration forms no na wonso wo ba be ka ho na wetu emika 24 kilometers so betimi etu emika no bra na be ka ho wo pesa wo ba ye dwumadie so wo sponsor yen na ye bo wade ton de hu dehro edema e wo Akoma FM Onia TV TV3 any your platforms ni nyina wo betimi afre ye number 0209 119090 0209-119090 enti bra nebe sponsor ye ni enfa dwumadie no enfa embemo mo a mo beba no so nyese mo betu emika na se mo betu emika ne keke ye wia first 1 2 3 first second third no eno so akwanya wo ho se Ghana Athletics Association ebe famo na omuni mo edi dwuma edi aboa Ghana Jumedie National Sports Authority in Shasa Ghana Athletic Association enso eboaye midimafo herbal omo ebua kwa agogo AFR deodorant and roll-on omonso support ye papa na aristocrat event omonso ewo amokom enso sponsor ye odonten time ebaso efiada ene memende bia enwumre nondu ekopim se dumienu ebebo odono emu nchine na asa ayati odonten time eho de sweet mavis ni na bedwafo no mo kan sem bia bi wo ho ye ha de beka ayana limitation no ewo ho pegi ayana opeso to stray bullet na ma twe na abakakra so ati ase but odonten time ho no de ye frɛ no bia bibia bi omo kan wo ho ti ayati odonten time na ma odonsem enkoso emfa emma ene me ne atakakra na edi dwumadie ataketwa wada na chine se wa chini bela inti ene ra hododo no inti wentimi abeka yensa ira bebia wo bia speedy recovery on se Peggy na sha ase o Papa J sha ase e na transfer ma Peggy na Peggy dia mera era menso wa e mane mma me na nabila des partus mo de breye yenje Peggy boko de Auntie B. Akoma papa that's maife se me di wa chika kaka ene enra menhu yakwohwe ye no fu no menhu sa ho mama weekends de wa wani pressure you ene de enra yakwohwe ye de nti bomodia o hwe mehwe se me hwa na se de no mehwe wo start mu de na ekoso nyina okay ene ye body to na wi na bible quotation de atoso because me hu se mpanyimfo na aba na ye niomu ni enkomo nti fayoko yaboafo be miensa bi na ye nto aso yo Auntie B me das ma memfa wonko edwaman so me se wanum ato anase oda wuntumi na ye dey na wo de wasori ejina tenten dia ene na me kanfo growth herbal tonic e dey amao oba se wubu nsa na wonsa wubu nsa na wayase eye wo ya anase wo mensisi se ntumi mayi a me sew fiber yare e na wo ya pe ama wo ho ne se antikope growth nu pe bi enom ne dodo mu obehwehwe digital herbal for echi kwan ewo emrom okwa wo benya bi ato PFA pharmacy ebi wo ho Colinax so omo wotafo smart herbal eye oboase ena misty herbal eye kejetia okwa ho no ma obenya growth and new pay bi ato ne dudu mu betimi afre doctor ewo 0244 596532 0244 596532 Home Sweet Cereal Legume Mix eye tombra wanwaso aba edwaman so eye sheets emo ena soya bean ena omode aye sham ena eside de so ne senti ne ye enye yakra de hia se one mix na wodi asija so 30 minutes pepe na wodi nchini anase asichie ene mok na wodi afra ready to serve me se mpanyimfo ene nkwada edi ena mmofra so omanya abosumi nsia so obetumi adibi ama wo se opebi ato a obetumi akopoku trading ebi wo honom Kejeta gate 4 anase number F3280 eho ebi wo honom Dr. Mensa store number 14 opposite Oson's chemist eho so ebi wo honom edum pizza spare parts for ho ubenya bi ato pampa so ebi wo hon ultimate lane ebi e wo honom KO Adeshimai market eho so ebi wo ho ebo akwa offenso tano so ene atonso nyina okwa ubenya bi ato ne dudu mu betimi afre Home Sweet Cereal Legume for ewo 0246 697358 0246697358 and as 0546921728 0546921728
Hematos blood tonic asp pharmaceutical for ene di mojedro yi aba edwaman so me se ekitanuani no bebrebe ebitsa folic acid iron 3 a ebo ema nipadua no enyin from me se wanum ato wontumi enna anase se immune system no ayemre ya ene me kanfo hematos blood tonic asp pharmaceutical for ede aba edwaman so opani duduo mu a ukokuma se herbal shops anase pharmacy shops nyina ukwa ubenya hematos blood tonic ni bi ato uhisho omachi kwanso akọ ejeso asaman anase fre asp4 0559 408555 0559 408555 yo enem si enkomo no ewa pa nti ye boni to me ya sorry na ansa na no ye bible quotation na ye de bie enne ye enkomo na ye bebo no mo fanto so mame enti mo hihye bible quotation no ene ye Genesis of enne ye enkomo na ye bebo no enti no ye hwehwe ye bible quotation na ye de atoso ye bible quotation no ewo Matthew 25:43 Matthew 25:43 inti eyi Peggy be sorry inti Peggy betimi eridi amame se enyam beda so de a anti bi min kan de hitwi na na se kan twi nei se brofo ile gusu ai ayiri o okay inti brofo no say I was hungry and you gave me no food. I was thirsty and you gave me no drink. I was a stranger and you did not welcome me. Naked and you did not clothe me. Sick and in prison and you did not visit me. Then they also will answer saying, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or in prison and did not minister to you? Then the Lord will answer them, truly I say to you, as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. The underlined word is as I was in prison. Yeah, the best of what Katrini ma Miriam me call doctor ho ne ya bonkomo. O say na ekom de me mo ama me aduane ani sukom de me mo ama me nsuo anom meye ahoho meye hoho mo amfa me anko mufie meye ohoho mo amfa me anko mufie meda adeja mo amfa me ntoma meyare mo amesra me meda afiase mo ambehwe me wonsu bua no se ewrade da ben na yehunu wo se ekom de wo anase sukom de wo anase woye ohoho anase woda adeja anase woyareye anase woda afiase na yanye de esese yeye amawo na wo bua won se mo anye ama nkuma yi mu ba kunti no mo anye ama me amen ai tenya wakatwi eduma ne saa bi se bi bu bekra enti no ye baba be ko nuts na ye nuomo so edi nkomo na ansa na ye be ko nuts ho no me pese panyin na ye ni bedi nkomo no on betena se we hu ti ono tena se a na yama ne welcome ria ne any doctor so edi enkomo na we hu bebie ne ye nkomo no etwa ede fa so be kasa anti bi ni na bedwafo mo kasa dodo na ede ensen na mo be kwei nti bible verse ne da ho the screen so or say as I was not visited in prison enti mi ami hu atade ye hye bi nia be me ya na hu say ofi prison e na eba sa menye boni bia na obechi me de menye boni okay pacho udin no mpacho your friend ASP Prince Eliklim Aja Eliklim me wo side say wo fi oti ana say voter ene ene ye be kan na wo soro ha twini ye de oh eye kakra wo de be frafra ye ma wakwa ba se wo mechi me nko ade me de nyame ase se wo mechi me enti ebusuafo ntini ye de bible quotation ne bai na wo hu prison na me kan say underline word no eye prison no na wo be wie ne wo be sere wo be bisa say
anti bi ni na bedwafo ma ya de papa doctor pa cho ho ye de na je osuma mi o so okra pe so hu komo na ye bebo no sa pepe ejeja maso yo ene pa cho de fa yo contract aso ye wi a ye betim komo no wa kire why okay mama na wase na menchi ahwefo nyina na yemfa asedama twede amponyankopon se nenso de nkwa ache yebiem abusuafo NASC Scientific Herbal and Research Clinic Dr. Anane Anamoti enken ene meni ajepa se wonya akwanya na wutie ye sabredi eye apomudi ho nkomo ana yebedi na da bia meka asem bi se dodo a abaya so ye na asemba kope na ye omota aka mepese won so ba ho na beka sa asem na obehwe obi ha be wi osi doctor enne na maba hospital adenti na omokasa woni se obu ho a wanum ndo wi ase nyina bi yare ba ko na o enkoye na we busempa ya na wemu ne se scanner ye di twahwe ye yemu ne makra se ye didi aye no mu ye humi mframai adenti na ya na me ye futa ye me ontwa scanner onim die ato ni liver ne kidneys da bia me ka me se dodo a ewo dialysis ana se ye se omu liver nya adwuma yi omu kidneys nya adwuma yi nti yemfa omu nkwohye machine na se yemfa machine emboa omu no eye nkofo omu ntai encheke omu nipaduanim sesen na eko papa bi be o se doctor ade we ya wo ye mi die video me because every other bed neso e de machine atwa na koma nyina ho ahie o se video na mentwa na memfan send me ba na wa brochiri fi se enne na maba hospital o se ba bi obeku bia sade we ye ni bida ye wi ya ye saji ni moja na ne junso ye hwehwemu no ampa jare ananke mfie bebre ahye ne so ache se da bia ne nsa tititi ne ho hyehye no ase ne nkase mu che se enne na nkoye we di padua no na wa ye willing se sika bi obetua ma ne ho ato ne bia otua na hoden ema no nyame adom ye de ne fa sa process ne ho ato no na da bia me ka asem bi me pese oti asem ho yi me se enye doctor bi na ne tiri mo den hyana so mame enti na wokota na ne mu wan kotwa wo scan de bone fa na abdominal scan de hwe ye mo niema no enye doctor bi na ne tiri mo den enti na bema ana jojo nso ntenta wo bema na efon na ensa bia begu nso wan koye process scan ana so wan koye PSA de bone fa na process specific antigen no eye sika 70 a sanso no ba scan bone fa na gynecological or pelvic scan eye twapa wedie mu wobusa ho da se adenti na da bia ne be ma ne hia ne nsuo na ba abonten ensuo na ya na gu no wase na ekekawo ana ne be ma hia pain na wote no emfie bebre waware awo ne man wobusa ho da se edie na asi because unye pelvic scan nti enu de ekoso wa wodie num nanso ugusu enu nduro ebede na yare saba hyana so ma me se mema bebre omuntina ware no ma ware mfie bebre nso awo maaye so de bia no wawo obaneti ko se koye aduro brana yan cheke o sperm no de ya ro kwesem ni obu ho se ma wo ba ko ma wo mienu ebra na wo na bia na wo ha bia ni sperm count nim sese de wo ha ye den abem bra yan cheke ma wo abusuafo munja mu hwehwemu hia if say ensu aye no no infection mienu bi ho a very very common I was so bia ko hospital say check wo mogam na ya anya hwe ko ye de eboni fe na weda ne de say e bia tie for the more bia ensu aye no bebre na ho attachment e bia na bia ma mogam na infection ba kwa ne ho pa eboni fe no Helicobacter pylori I fe H pylori wo fe ni pattern bi e wo osa emu 9 e sa infection ne deba abusa for hepatitis B mua ese nipa bebre liver sanso na syphilis ene malaria ne de titi sa ne nyina no se yenya yenya akonya hospital se ye sa no mene nyina ye blood group ye sugar level ye check udun so ne de keka ho ne mo ti asema me beken se wo ko hospital bia na doctor se koye sa ne ma we ne nsa mfa onko bed nkoye ECG because akoma ne kura ye nkwa na yan check se do akoma si ye adwuma because Ghana ankomodie bi se ne ye nyare ne ofuru ne ya doso nti yensi a no kwan a busuafo onkuta more than 1000 Ghana cedis a yenye mawo eye no kure ba akope ene papa bi fro se doctor ade na wo kan e bro 1000 ya check ne ye because onu a wokotwa ECG
why abdominal scan, why process scan, why lab who do a make na otua 1300. And I make a chain say, yeah, the hoba a 1,000 abitua. Na ya na kama kuma say, see nya kwenya say ya, me ma bi a wo hwe me. Me papa bi a wo hwe me nua ba na me nua ba me bi ogusu anu mu duro na ahoto ma no. Ye be fa sa kwenya we su ahwe ni yi ama ne ho ato no. Nti ma me enensu biem ne se yakopon ya aduma wa china Tuesday me branches ne emiensa mu mienti de pa so akra ye wo taifa ofa taifa ka so be si wo Davi bookshop wo bisa Fairview guest house ye ne guest house ne bon Spinters behind Rainbow IT and Electronics Kumasi ye ahene makokoben Mami enanso biebu ne se wachina meyesi ho se obi biara obetu na abaya so ye ne sa hwe mu ni nyina si ye twa scan wo liver wo kidneys wo prostate wa wode no sa ne mane ma keke ka ho nyina na busiafo ye ya ma for free muntie ne yo me se de ye free o ba ye card e na obetu 50 Ghana cedis na yehwe bibia wi a na wato aduro kakra konoma ma ho ato elidi 7 ni so no aduro ni wi a yesesa abra review ko ye gidi se nhwemu ne yare na ehu nto ho be de ebeto review bi mu say doctor na why 1,000 ya chebe me liver na o problem me kidney no buma konoma aduro ma me ho ato me sa betua aba review ada bi oba review no so a e free ne mo say de be ya obeti asem na si ye ntima me nkyere mu sei ye nya hospital ba ko pempo Ghana ha se watimi atu sa na mo we bi just NASC scientific urban recycling papa people do cause doctor America kura na me wono menti bida enti ade na mo ye no mo ye e de aboa Ghana enti sa be de me de me number betudwa na wa do special code uji code na me mwati modin me nya ye monwuno me so wa say fa kuma nipa ma ko 10 no mo nso famra code na to cover ni pattern se ye de aboa nipa bibre se de be ya eso be ba mfa so nti se me frɛ na me nya me code let me dia ma nipa 10 e bi kra wo mpo de wonye interested se obeba but wonye dia wo se wo fie ho no wa sori mu market ho no obi a wo se da bia Australia se no ho beto no nso ne ho nto because of say onye sika nkoye test ama ye hu yare ye wo nti ye bo ye trim trial and error matra makwe ebeda na yare na ko enti we ya konya kese which be the many part-time. Nemo so wachina bibinti ahana mpese mutie ni ye. Bibinti se wenti mi ama memo wakwanya Wednesday. Eno nkyere se ubenya kwanya wachina no waba Wednesday. Bibinti wanya kwanya no wafre na ya ma special day bi e de behwe. Obefa number we no ado special code. Number na ye 0244 12 02 69 0244 12 02 69 ma me da bia me ka se me se asempa de 8 ya ada na me ka sa papa bi frɛ mo te doctor obetena asie ma ante yare a wo sadi se wo ka se me sawe abusianfo ehunhia sorry adekwenti ehunhia ne se wo yefu na ye kese no se yenye nhwehwemu a yehu se eye fact ana se ebi kra wo liver no kidneys na enya adwuma yi wo ho hyehyew eye typhoid mo a eye de na how eye infection wo yefu ya eye ulcer ana se eye gastritis bi ana se eye den wo dun so ntentem eye infection ana se eye prostate enti ye mpesa obetena fie no ato yare edin wo de wo ba kan wasem ehwemu na be kire yare ewu ni padua mu na ye nam sa akonya na so amwato aduru kakra na ho ato ne mo wo ba eye wo card pe na wo betua 50 cedis lab ne scan ne ECG ne bibia nka wo ba bia betua more than 1000 wo kina ye ya ma free na wato aduru kakra wo kono mu wia enam se gidi se ho beto nti no na wasa aba review said da bia me sa aka no me say oba se wo nche wa ware ase a okọ afuom na utubanchi a onua because we say afene beso no na we di ho no na ebe bia ma ntia mo ba fufura betwa ma me kan we di a kire say empempi e course tra yetime boye buo bi ba beka se sebi o ase wi ase na bana wi ya no because we say
okwana ho to na ho anto mpo a waji do beje awie ye de ejiti so ho beto nti esese waduro ni sa bra be company for say Pebi a chichira abwana hwa na yede yesana ndimi damba na etudwa na mde ka sa nyina akwawe ye tie fast painters na ahema kokko me number na ye 0244 0244 02 69 0244 69 afi number me ha me fa be sorry abetimi afrem oso ne 0243 30 72 76 0243 30 72 Moson for doctor na ni mame be do asepa wakwanya wo de amana doctor da asepa wo koya na wutie nkomo na nne me follow den o se be de bi kuta san komo ni ntia ya da asepa yo enti afei na me ba besisu biom ye Bible quotation no say Matthew 25:43 Baby ahoya me da papa no ye say me da prison no wa mama me hwe me enti no ene ye nkomo na ye bedidi nyina ye prison enkomo na ansa na komo ni nko na hwie ye no ni ohu ade kronti a ene ye de ye nkomo no eko prison enye prison bia say ya ye Kumasi Central Prisons he ya enkomo na ye di na me omi nua bema ASP Prince Elik Plim aja ewa ha na enche bia sumenya DSP Dina Danso ono Deputy Public Relations Officer Kumasi Central Prisons ono so eba be kan yensa na ne nkomo no o de fa aigbe ho ne mame na so de afatwi ho na mame na ye nyina ye be wie ne yate nkomo na se na yembisa o Kumasi Central Prisons hot say sani we si age ahome de ho nye prison die meka se enye baby papa ade ametu bi fu say omra emeda prison because o she o comfort aya jiafre unsema it is nothing we would actually advise you to come and see or experience. Say baby o mpa yesa o townful mpo enko ho nti eho nye enye na imate na omo odin bia yesi e different o mo me refi kai ba ya ti ye ba ya nkobo bo mu din ni nyina titles ni nyina de ama me imate no mo ho ye the city of Alakafe the city of Alakafe members ye chiam wawie pa omo ho ye de country novels for omo ho ye yes omo 99 loss e wo ho sir omo ho ye okay ene ohima na tinase ne agije ne baba ne agije ne tata ohima wako de nyame na dum na me nka wa makran ka me ade me be ye odem makran ka sam na ato ye nyina yo enti DSP Dina Danso ono ene Deputy Public Relations Officer nkomo ne kase ni nyina e wono ho na echire na ASP Prince nso kakra ono so e de be support ye na ode a support ye mami ni kan bisa wo Kumasi Central Prisons no asat wo be na minua mema no sen na wo ho sese ya me da se dedi kan mechia wetifu okay na mada management ase so mama ya kwenya we say and then we no mo metwetwe na anopa we die unua mema no mo doso kakra mo doso ye ti yemfa ne say with the mutuality ano 1700 ane minua memme we mane ka ho ana e mane nka ho nti ye say the mane ka ho ana ye koye nimpa o koye nimpa e mane one day na most times I na pressure shada ni ho o debi e mane de nyame adom ya no mo ndoso ya ye hwe ye ho ye na memme mema wo o fa nche ye na ye bedi mema wo ho nkomo enti ye de Bible quotation no ye de sha ase na ye de ebaye 80,700 we dey one round na amayem se bigu so na prison na nkasa no na wo senka e fa saying last time any senior man edi nkomo no catch ye but for the benefit of obia ene nko a na odne fidie na to ha no prison ho na nkasa na wo se nipa saying ne fa wo ho na nkasa die kanipa be 600 600 yes
and also central prison so mu call yes and omu sima omo and I say ye 1000 me say ye chese me waka ho kra 1700 yes and I say okay 600 kra san kai 1000 to double and additional 800 ya miensa e me bi kra san guso e bi san guso I say minim say wa around day na who say bi go echi ho enti mo ye den na mo manage omo ye start enfi omo nnamu asa ne akofeeding ho na ne ye nkomo ne nyina e wo no yo ye da se ehwede de enda fom say de wo kan no because biaya yesiama nipa 600 na nipa over 1700 na da ho de na just aho kire wo ho say de winu abema din kan prison enyo bebia e wo say obia mpodwen ho say obeko ba it say hospital wonka bi nhemu na asemato na wakwa akura ho na yendam die edin mrantie no jesi yehye wo edan ni mususa yenketwa tie bi da fom na mpenifo kakra na ewom no so bed kakra wo ho no mo so mada so nti aho kire die ebi wo ho okay o campaignfo ade so de oba ho ache anai bia ni fie na kwa animu na assembi nti wakoda ho no na wenya bed dada so sa ye wo mpenifo a mfie ni nti okay ena ayarefo enso wo ho ena yesan wo omu leaders omo ayeyi omo se yenye ni ho a omo be hwe ekire amaye enu nye se mu ni ho se mo pie fi prison ho se mu ni room ho se omo hye edan ni mu na cha ko bia be ka se prison for kra se omuja inmate ni ho when omo hye edan ni mu se bia bibiasi entokwa biasi nteme ho ase biasi omo etimi abebo ya mane na yenso yakọ ni akoso ano akoso ano ntindam wadin pa endade emu odin yesi omo timi da one side say ya sa side na obeda ma ade a chinche say o tani a asema ba jonso de obekwa akogya na sorry a obeba na space no ye ne dia fa sa neti wo ho no sa pepepe ye hye omo nti sede oda ho no weiti wa ha na we nan wa ha sede be ya omo be ko ho ene fa sardine example na ni obi hu ni ye pa ti sese ne ye hye sardine wo sardine can mu no o se ye de kese ni kosei ye de fia ba akwa ba sei ye de kese ba akwa akosei enti ye nuanom na omo city of alakafe sa ne se ye hye wo omo ema omo eda ho ni nyina eye bibi nti ena ama omo ubetimi aka se nti omu nyina bone na ama omu nyina kogu wono ma na oh yen kanesa said the maker say I why to say hospital won kan bi nhemu na wakodunu sa na ho nsotie ebia na kamafo bi na nipa no wanya ebia sikasem bi nti na nipa no akowie ni sa aya na sometimes ote sentences ni bi ana say die nipa no akoya na eye ahomete se obi akofa bayre se okobo apesi ama na yere ne medi na de na bewie afiase ti make se bi anipa no o bibi ye ana o kakra dan ho sardine na beluchie produce ama me no anti pacho shade isuma me say in we sa pepepe ti say ya na hihye omo da odem ho no sa pepepe ti say ya na omo da na omo ofa na efa omo ho de nyame adom omo ofa ada no ye kan ye sese metimi abo omo kra ma omunya TV crash omunya TV hwe ene ye ka say no mo hwe ye wonya TV akonya wa hwa so be frɛ last time they say akofrɛ o say ye tie mu papa omutie ye yo moto omo krasa mo ba ha na no kre ye to omutie na city of ala cafe members ye no a ena edi sa enkomwe na yemba eduane diem say no mo eduane diem esitie o kakakra na mama mini abema prince so de kakratos no we hu so no so ba adwuma ene ye nyina ne ye adwuma no kre eduane diem no so edin pa say wo hwe sika ye gifi aban ho a just 1 cedi 80 pesos pacho susuma me 1 cedi 80 pesos 1 koko cedi no 1 cedi koko ba coin round ba koko ba kono sa ena 80 pesos 80 pesos yes ene Ghana ha sa sister yo wo ye chi yo ya anwamu yi ata entime so ko na ata o sa o ta anwamu na se won kita 20 cedis anwamu na ubenya no just 20 cedis ne kra endru how ena be dru yem 1 cedi 80 pesos 1 cedi 80 pesos na the area who wo mini say
Sa once the 80 pesos no eno ana ye de hwe mu anopa ewia enanyum. Oh, enye no kre. No kre pa. Na one cedi etimi to house akoko. Etimi. E mori koko. One cedi 80 pesos. Yes, inti no. Ento se na mo video ma anopa. Eno ana ye de video ma anopa ewia anyum. My goodness. Yo, odi ma me nko cash out ni enko hwe se City of Ala Cafe members we monto ebi anu nya 500 Ghana bi na odi ama minua ba diner na odi ato ho ama so ehu wo be se o ta aduane a se ma menya 500 bi wo me phone no so je fa kweta aduane 1 cedi 80 pesos na me bon him cry na okosku a man 1 cedi 80 pesos star 439 hash star 439 hash wo follow prompt na ni nyina beba na apiki number 6 eno ye Akoma FM na we follow prompt na aka ni nyina obehu ane sa Akoma mre ene Sir John program yi so ene Akoma Sports ni nyina ne ye frefre mu na ye chemu ska wo so ne ye chemu ska wo so 500 ebi mu credit 1000 Ghana cedis enti enyi wo hu emfri mu we me say wo City of Ala Cafe ya to be we dey age officer ba akufo na ka say wo to be ahade wo behu ana wo di 1000 we are now the scanner man. Say aye scanner say omo de mamu na mamu kipia ma wo. Say me ni mo nkomo no. Enti mo to be na nye ska kakra na ever support 1 cedi 80 pesos no why. Wo so wutie me we yabaso body aye de ma Akoma FM yetiefo nyina monto na mundi bi we media general in partnership with Radio Entertainment Limited and a National Lottery Authority ensa ehye ase 3p garlic mixture ebe boa ama wapomuden akosho e boost immune system no o blood pressure no ekosho 3p garlic mixture ebe siesie no na face why kese abroso junso mu hawo nyina kopet 3p garlic mixture ni bi na enom ubenye bi ewo pharmacy chemical na herbal shops nyina o pedodo etudia na wafre pi work natural ewo 0248928824 na 0201000021 yes remo 3p garlic mixture ewo toa ebomu enye plastic bottle eye glass bottle na afenso ni hono eye kokko na garlic na eda hono enso eye kokko Lizzy tomato mix ebema weduane aye de me ka say na Lizzy tomato mix for me tomo nkra me wie me nkomo yi a obehu ade kronti a Unifa Brothers Ghana Limited me tomo enkra ye ne ye nuanom ye mu free prisons ba ye Unifa me ameto me nan aba ho no ma beje ni amade akwa Akoma prisons for no ye ho nkomo na ye boy na ansa na meba ho Unifa na ndie ye so kodwama so a ba bia ento saye di no eye Lizzy tomato mix ko ne kope bi ne faye weduane na opedodo etudia na wa fresh 0240949091 Agbozo Herbal Clinic enso eboayen etu yen yarewa ase ne facility hono nso owo mfidie be hwehwe oni padue mu ede amaw ansa na wamaw edro na wanom typhoid fever junso mu yarewa enamu haw nyina Agbozo Herbal Clinic ebetu ase ede amaw Kumasi de chemso na ubehu omo old insurance dine hwa na ubehu omo number 0553417752 and crying kwashiman omo 0241750282 mami njina hwa mini adina inti 1 cedi 80 pesos anopa sa na den na mode ma wo mu anopa die aya na de tidy pa eye mori koko eno wa na mobedie ende se etu esichire kra nka ho oh ai mori koko na ye di sugar tum esichire ni de ya na sometimes odo yenya but e were reason tia okay ye mpesa ye be mo sugar bebre because omu nya akwenya anye ni ama sa intino sugar ni de yete so mo okay aha ba mori koko na omudine ano ene na ya mo de mo kakra so ma wo na mo nyina ma ya hu officer prince mo fa mo kakra so milk milk die pacho mori koko na 180 pesos no koko koko avantienso na asumo me ko school ni o powder bi me pese me kasa ne yesi frɛ na menka shoto eno kra mutimi to bi menye hwe number no was show musika no susa nti anopa no mudi mori koko ni wia na wia mama mo de oh ewia ebi o hwa ye di gari
ene enkwan ya na egumu ahodo aha obi be fred zontoli enkwan ni mu egu ahodo bi a bean soup ana palm nut soup ana groundnut soup aha eno na yetai edi gari ni enkwan aha enye gari ni beans enye gobe dabi gari any bean soup and I say palm nut soup okay and I say groundnut exactly nti eno na ya ye ma omo enam kakra wo oh ye de nam kakra gum okay nti omunya namre okay ko me do be ko ye chi kakra me say last week mu ho ye ma me ba ko be ye moa obre ye nam enam bebre nti fish na akoko fish nam okay ti ye de ye aduane momo e ma omani ji ka ene bronye yo ma hyase ntem ai yo ma hyase ntem na enwumre so medidi yetimi momo banku okay aha na ma bo repeat groundnut soup no ana groundnut soup ana bean soup ya twa tuma aya de pick akra na e pick akra sir ba ku bia ya ye hu ye ndie na je se yurodo bi sa na ye de ma wo mo e pick akra ba enye ti se fie die it so that is with the feeding no it we then omudi brodo amudi bread na okay nti koko na ya mo de pan no ka ho ma wo ma enye de bia won se aya na adofo ba ebe ye mmoa nti da adofo be ba bread ne be doso no aha sada ne de na obia maame aba obia adombe ometwa obedum na tese sada no obia maame aba na o maame amba omo ankasa inmate no meaning say officer prince betimi eyi ano kakra de amamia omo ankasa inmate no so obia maame amba obetimi edi we no for the day and now omo wo we say means omo ankasa sutimi enya aduane di okay nti the me be can say on say mostly ya ni omudi nkomo na ene ya sema e bi kan say masa aduane ndi enso omo kra nti Akoma FM 87.9 omo nya visit nti ena ebi mu so ho a omo ye adwuma we omo ejuma ewo inside sa craft skills we na ma tire omo no sa nyoma no nti etode bia omo ya ana omo ya omo nya bibi kakra sika kakra at least na omo de ato bibi ede ya men kan say supplement eduane na mo de ma omo no de ma omo no bi mo ho omo nya visit cra omo nya visit no say de no ho aye mobo papa yo ye besan aba ha biom na ye ne mo edi nkomo na menua be ma DJ I kenche bia obetena say na oni yen akọ good morning na oni yen abo nkomo na ansa na Ike ebetena se no ma yenko tete natural spices na aya mo spices me patcho dabi nka we de nka mesre sanka ya de na ye be no Christmas ye special jollof ni ade mo intend sa no ye nya spices kakra yo any tete natural spices metomonkra se de matu lizi tomato mixing kra no tete natural spices mo so metomonkra se ye hwie nkomo ye a mo be hu ade kwenti a me se metomonkra no tete natural spices we enye spices na ye de sa nyama bi monosodium ne preservatives bi afrafra no ye nkete garlic jene sa ye natural spices ye dia na ne tete natural spices o maye de ba edwama so a omo eton tu kodwom a o se o petete natural spices na pebito ne fa ye waduane o pedodo etu a fre 0245 580957 0245 580957 tete natural spices wodi ye aduane a woduane no ebeye de ahoden enso ewom dank herbal complex enso eboa etu yarewa sititru ennamu enyarewa eno te se syphilis ena gonorrhea okọ dank herbal a obeboa ama wonso wenya wayaresa omo okumase pechi number 2 omo ben city life hybrid school eho ena obehu dank herbal Fredang ewo 0266 593330 ena 0244017556 ono so ebeboa ama wonyare wanyina
eto etwa ede amount DJ Ike o se want na se na se ne enkomo na DJ Ike epese ojina ho no ne me bo enkomo no eti e be call good morning herbal na mini abema DJ Ike na me si me hwa wani mu kra de o ye no kra me hu ye kra o ho ye de radio na fa ana ende na me so pese ojina ho na ne me bo enkomo eja obi kan e wuro obi fie ne e ma wakonwa untimi ntinase tiafe ni ama wakonwa untimi ntina madam danson so nice untimi nka sama ato no kame konya asa aha so ho ye de radio na fa me de akase je oluma ne de na hihye wasum eno ye de ne hwe ore fio ho refi me ho mpo ene ya hye nkomo na se ya kasa no dos nye de obehunu ni good morning hot say e woboko okay e woboko na okay. Akoma epe papa ti mi kasa kasa enti entiem but ose kasa kese okay ai yeah kama good morning heba make sure okay edro we na obi kae enei se ye kasa ye ko nwurem akopɛ ndubrani nkohini e de abeye edura obapa ye bebre yeah because say do musi bo spray ni ade no ama ene wo pedro ahaban de aye edura obre but insurance cancer ferade say onyamenam ya papa good morning heba center ya papa so na ne nana de adubran we de dan se onje na onfansa enne nchireme eyare efiri ho no yemfa bibia mfre mu bibia ye pure heba na enne eduro ni begu bottle mu a ye rapo ye no fd fo hwehwe mu ehun se eduro ni ye immune booster na eduro ni ba abonten no ya hwehwe mu ehun se eye moja ene ntini mu adwuma na because of say eye moja ene ntini mu adwuma nti obapa eduro we so obi da na jo na onya sofo onya police onya officer say wo ko night duty na ose meda mempa so mintumi nda onipa bia wontumi nda na dwe challenge ni say onom eduro ye de tv so ba good morning eba mesha na eduro no obapo obi because of say eduro ni ye moja ene intini mu adwumenti obi o da sori a ose otesa ne nsa eye ni titiriti ne nine bet 20 minimum obi a otumi nanti frame ha ekoduru mo ho na won kai sempa bo nhya ne nan ne nan na ekudi gurama wonnam an ne nan sifo ma sempa bo hya ne nan in fact call no phones ne kutan yenti nkrofo fra ye tinkrofo ha opa good morning heba mesha ebetumi aboa wo ema won sa eye otitiriti won na eye otitiriti no etumi ejai obaba se enipa bia no matter your age wo yare ya na kwasan aye se abofra so bia director se kwa unkwaje duro ha enum we danu ya olumai me wododo me kakre enro na we na me se da bi o na me duro ho ya wuti zresu a won change ni me ma me ti odo ase nti no me odo de ewo me nti munya abotre na me no me duro good morning eba mesha eduro de tv so en ebo a me obapa enu na echi no obi o wa wotie mi okoda sori anopa otese ni ntini mo twetwe no ni pedua na ekura yan no bia nkasa ni nkase hd ehyemu bia no ba pasa wuti pain obonika sa pain sa uba ya dia se yawo wuti yawo bia wo mu ampacho nom edura ede tv so bia fa no good morning eba mesha afi eduro we ba ma bi hwe mi otie mi na asema okin nan se me driver ni metena sie enimu ahomachi no nan a mesi fomu a age se anadwo nondu ansa na mesi fom en se ekoba ne sa na de obaya ama me ne se so wo driver ni a wo kra de wato adi fa edura fa ni se good morning heba mission mi fa gu ka ni mo mesra we ni de ni ahobrase mu nom na anopa ewia wunya kwanya numbi enyimre wunya aduane di anubi ene de wo no obapa eduro we se be ma bi baji ne ho achinye na nka wakope ba ko anom a obafrew e bia dance a chiro be ma be asa na making be ma bi ho ojonso a oti pain pa e wo ne be ma mu obi ho kra da no sister ba ko se ni kunu ene ni hia wo mpa so abro oti se ne hu se de wo se ni kunu asori mini nka mosa ni kekekekekeke ebe mende ohun bebi ani kunu wo se na oni ni kunu ni hia wo mpa so na oti sasa na hu sana no we hu de ye na be ma no soro ye mini nka mewu mi wa twa kra ba no hu ne nsa no be nsa ne wie mini oyere ne sa no ebe pemende omo hu no bebi a be ma ne na ni na ne sa ni hu sana no oti ni hu sana ne no oti yaw pa wo ne be ma ni mu eti hu mini nka na osoro ya mewu mi yiri kumi odi asamwa Ojane ko. Ojane. Yare nko a mesrew. Se nei, obetumi ne oyire de ehia, enye mu atenka,
said the idea like mama me who to me mama me 2 years in the 2 years no so ya me ye bi and ko ben sa me prepare me ho ato ho me pa cho nom good morning herbal mixture na fesi esie ho na said ye be ya woni oba ni hye betumi aye adwuma kama oba bi tie me oba pa na ni kunu ye gya no dendenden agyan se onne ni kompa so a oda hotim se sabe ayi techima bayire wanka na oda ho kopem se be sei na eda ho obeda ho sa na be me eda ho so se sa mesrew se ukunu kwanya abayiwa bi na ojesu wish ba ko pe e de ma no wawie onsa mafie bie pati aka no so na edura wo owalefo no ebedu akaginemu ebema wukunu ni aka fie eye good morning herbal mixture ba me ba ko di adanse be che fa me hu bi da o se ni kunu abro so 2 hours bia me kwa abon me kwa hwe ball me kwa ha na word cup ne baba na nshanka se pe so nya a good morning ni bi onom ye o se ni kunu word cup pa wentu ni na kure nsa abon anko hwe ball o hwe ni demu ha ni na se san na oboa nnuema nkoye ofie ti na opiepie bo nya good morning no ni kunu ni kan me pa cho se wo ho na wo te se wo chinkase no etutu edu tu for mankasa ukọ ejuma bada kura just 3 days ase wetumi akobio me say onum good morning eba mesha oba pa oba bi hwe me ne suina ne se na bosome su na se obebu ni sa 3 days to ni se buo no na ya se bawe ni sa me se mi nua ba ko bebu ni bu ni wo mi den mu a se me tuminika ko fa kaki aba me ba yo se yin hospital asam e maya we bo pin se maya ye de se na ya se shanka se for adi se ne good morning bi o me hwie kakra bi ma na ma no no ye 10 minutes and who team fifre no an wada into we will challenge me pa wo de wo yoba na wo Philippine and menstrual cramps say e wo bebu sa eni dane ni ade wo so am sraw a drive and say good morning herbal mixture nanom oba pa de ntia meka so nipa bi ayere na adwena aye sa kwala ne say ye ka say doctor asemesi wa ha kono wa ka wonya wo beko ne sika wo de beko no wa he ti ban say no bi e direct but enu nti na yemo ya asem ne say a drive and say good morning herbal mixture nanom ebre ne nti say wo abofra wo fie de bia meka say ade pa ko oba pa ya ne say wo ba wo school na abayi wa bosomi aso na nka wo dwen say akwala ne isua ne afra wo say wo ba ne yare o ye de ne be fie de ne ba ya yare bia sense buo se yamfa na me fie ne da kwato hospital ne afro e be ne se oba tan wonso ne betutu agu nsem ne sere ko ba ne sa to good morning herbal mixture ne cho box no me ba cho ne provisions fa kan na ofa anko wo de direct no ma ne no na anopa ewie ne nyimbre da hwe sa busum we so a wo ba no e de ne bebe fie bia mu ana ma me bi tie me o se edu anopa ase abo no na to asenka sei siate ko bonu be kasa siate ne to aso no e twe no e de ne edu fo me ba cho minka say anko hospital ne mo wakọ na say doctor di pe sabia pedro say good morning herbal mixture ni nanom if you say edro ni boost immune system no te me de bia no we strong e woni pedro ni mu nti edro we de tv so nyanto ma yare fo nko a eto me ni pe bia fi say general well-being say we yare say we ya me tie me yare enso de bia me numbi nti ebra ni nti no minka say nche no say we obi a won so say e bia me ke say de bia enusubre pa cho we edro no good morning herbal mixture obi o say me de koko tumi mi koko ba me ntumi me to ase me niso me pacho no me dry e fa me say good morning herbal mixture down ma me be frame lady be frame kakasa tv so bi na me see fo lady be frame o say mo ebra yi o na me say adai o say na ne nsebuo ni ba ote sabi ebi obi didi nti no ote unpleasant scent bi ewo mu na ne ma me na to edu so de koma na papa okay e na okofa ye na obi esu no say edu be no kan o hwie kakra no mo ye o say papa kakra bi na me no mo ye no me nsebuo na e ba na ase kankan ne ade no me hu beebi a ni na afa so oba de ye hu siesie nsa wo de nam ho no pa cha hu siesie nsa be ma de wa kodem na waji wa tum ti no be hu sa oba bi pa na nim sabe na osika front na oba hu fefe ka sa oba we pa na take out front no enu ma koye wa himfie ho so hini bia na himfie ankoye obetena wa oni asam ne ntam tina wa wa de yetu ahye de afa ahye burunya ye de ahye vista ne so se himfie ho no hini ba otumi atena ase ai edi asam na ye de himfa na obenya bia to kumase yetu egu bebi a wonye duru eye tenateto a eye kan se Kolinak obenya bi ho ato uduru Kolinak a obenya bi Fred Manson so ewo ho obenya bi ato me pacho saa nso na Ashtown ho na Fred Mans se dem bi kan obenya bi won ho ato pacho sa wo Accra nso a Accra Okenshi drug lane me say yefa Okenshi drug lane udu Okenshi na naboache ewo ho obenya bi won ho ato saa nso na tenetet nso ewo obenya bi ato ka so fo be ko tribe of Judah the tribe of Judah and now so and takrade nso mensa takrade ayefa
Mensa uduru ha okache osa asan ha ko anim kakra bi nimdie heba takwa de foka nimdie nimzi awon use ze no aha keep goes no use ze takwa de for use di abade yo inti takwa de nimdie heba obenye bi oho me ami krom Cape Coast uduru kotokra ba ne kinso between na Central Mosque nkemofo wan so de kakra no asiwa ehwe ne hwe enyim no do a mo cho bo achi ansa wo ho ekwo enyim kakra bi apena heba ono nso oho a obotum ato bi dia mo Ekus main station Ekus eye ashaman uduru a Ekus ono nso ebetumi ato bi e dia mo kama eno nti good morning heba me che bi se wo se wanu numbi wabubobi wonu numbi mbubo bi a me pa cho pe chira kwan numbers ne de mo amohwe TV na eguso ba wutie radio wa 0246 59 41 17 0246 59 41 17 pacho PFA waterfall ena o promise heba enso wo yere pa for abro san ni oduru wa obenye bi ato Benon heba Benon pharmacy ena Gapson pharmacy that's why nyane for your mosaic pharmacy ena wa so bi afra wa obenye bi wo nchen pacho wa man bisa number here 0553 0553 21 35 87 0553 21 35 87 wa man asre sa chese that's one shepe me am man de wa ko ho kakra wo ko di 2 days bi ho no ma be wo hwe the uniform no fi hin e ba anta mi so san hin fa no o dem tanko me kwara me kwasrobi o kwasrobi yo enti enne ye bon komo ye free Central Prisons Kumasi Central Prisons ena ye di enkomo na obisa se die enti ena ye bo sa enkono no mato mensachi o so kwa ahimfia se yato ye nsachi enti yato ye nsachi asam no enimi manum se me de batudwa panyina bagina konwa na ode enkomo na ye hyehye ede abremu no ode sa enkomo no ede abremu enti se obi ambedom achede amba na wo se 1 cedi 80 pesos na mo rely on se mudi be fidi enua meme ene ema no so je 1 cedi 80 pesos na ma no de ne special ema no so je 1 cedi 80 pesos enti de mo ye ma mema no okay de mo ye ma mema no eno abi na ya na ma no so di ema ni de nyame adom se de me kan evitiase no esan se omondo so no enti no okay omo de ya na mo duane di mu no emuye enti omo ayo mo di bibi te se den omo de omo timi di fufuo nyina ema ni di fufuo ai timi di fufuo sa omo di banku okay omo di rice okay mema ni di rice but enye frequently te se ema no because ema ne number no any true ena so obi be ye donation bi mama or ye specific say we yemfa nko ema no nko aho enti no mo ntimi mfa bi nkoma emema no dabi obia ne de da nani so anase obia ne de opese de yema no okay nti obi ba otimi ka se yenchem na yema ama ni bi na yema mema ni bi obi tutumi ka se me de ema ni nti na me bae obi tutumi ka se me de mema ni nti na me bae sa okay enti eden pa na muhia ewo prison ho eden pa ne ade aso obi ka so oba momwa yebeba mo infirmary ho ana clinic ho but generally so because obeye momwa aya ne den sana ebema mo ho ahehan mo kakra ye bi si ade de bebre bobo bi so che edo so pa yi na ye be fa fi ye duane di mu eduane bia ye di wo ho okay na de enti a ye ntimi ndi duane bi no ye number no nti se adofo be ye mmoa because ye ka se ye benua emo kra dia ma emrantie na ma high many I just be 20 bags of the 5 kilos no akese no okay just 20 bags akese na ehye mu 5 na say akese no mentiase and in tungum bako 20 ansana etimi aso omunyina ende mu cause number ne so intino aya na ye no special days ene maum ti se bia ene obi de mo bako aba na ye de ato ho obi de mo mienu aba na ye de ato ho ti yetimi nya number na ti ye time dimo enti na so obi de mo ba na obi amaami aba no endafo okay enti ye nkoso enti no ye didie mu enti ye hia nyama bebre emo angwa
tin tomatoes milk ya o kan yi yenya milk ai de be mo pa mo madi etwa manum nanso yentimi enti e be srado fo bibi ti say drinks bibi a yedi wo fie drinks e mu dia hia drinks yenje can okay ba bottle drinks okay new ones ya bay e chire dia na drinks a me de be fa me mu ameti show kakra oh say nipa de ho na watwa num ba ku binti sugar kakra kra enye ade a dada alcohol na me kan you debi eno de yenje wo debi alcohol de ntimi nsi edan ano kra ntimi nsi mo dan ano kra okay yenje alcohol but bibi e chire nsuo kakra yenje energy drink okay but soft drinks eno kra enye can plastic mo friend pet because can obetimi da ibia sa na me pa cho we de men digress ka ada na monji energy drink ahoden na omode be ye niam bi no omunya sa niam na nye okay te hu hia se ye de be mom because o de mom a eto omusinti dua bebre sa kintine ma monji no sa pepepe na se de ye bi se bisa na no bibi ti se entade I am montade shem obi betimi abra montade oh yes okay de wa hye ensei bebre ana se wo mo no so wo ho a e be som na ya dawase okay omukwa asori e wo ho na sorry bia be ya sorry wo ma wo ye o mox nso wo ho okay ntino entade empaboa okay sapo semina ti ni nyina ye hia bibia wo the cleaning items toiletries toilet roll ni ade ye hia ni quantities pa because ye number ne so esun pa we cry Kumasi Central pe o minim say yi wo ho amount from ni ada na menhia so wo yes ejura wo ho oboase wo na say se me amefiche ya chapache estate don pass aya hensan minim da ebi hye ho e wo side be na ya makohwehwe wo udu don pass station so ofi Kumasi na ekwa udu don pass station e wo benkum so station ho na ekwan no yes maybe o ma be new terminal na na o bus stop ho no okay e wo benkum so ukọ wanim kakra bia o ma tro den wo ho ahensan camp prison mente da me so kwa na matna square na me mama party eti na ya akosra wo madawoma I see ya akosra yo ye she na me kan me say mato me nsachi nkomo bi wo ho do ma ye say enwom ne ye bowo niwura ano eti ye twen na miwura na kasaba na nkomo ni ntie ne ye to nsa e de frɛ me maame DSP Dina Danso ye minu akra nye me maame DSP Dina Danso na ye no ebo enkomo ye ni nua be man so ASP Prince de ka ho ne de me bo a metintime mbo ntu de facha me saa ono so e wa ha eli claim ne de betimi aboba ko no na me boy am ye mistake da aja aha minti bium aja ono so ebo ni nua ba chi dom a ye de sa enkomo yi e de ebrew na won say ye bon komo yi wo ye smart a wo be hu be bia nkomo no ye twa e de ko enti no say manager nyamba ye de a ene adra pegibra because ankomo me pese me meka me pese manager na etu nenum tuo na oka e de mayen so oni ho nso na so be yi ni mpaboa ne de ahye me de a na matoa so e de amano enti mamemba infirmary honom moye de na mo hye ye nuanom na ya no omo yare a omo ndro semu ne omo bibia etisen okay sisi a infirmary no ya upgrade okay sisi a clinic okay nyame adom officers a ewo infirmary omo bomodin pa a enya asem ketwa okay DSP Ernestina ono na oda omano okay nti be hu se me manager rem enti enche bia bo hu se me manager atnase enti eyi pegi ubetwen na manager abetnase na ya yesa we na wie ansana ye free from TV because I was say you no mo hwe TV no omotin komo no nso enti manager betnase say ya na ono na pesa asem no ontumutu fama we ye fanso maame na ono enti pacho ye ndi infirmary ne ho nkomo anti said na make no DSP Ernestina ono no da infirmary na no na omobo mo homodin say akwade ye adwense e be copy palace enti ye tremu asa pepepe enti no
ankwankwan na na boa yen indro ni ade omo bo mo homode ba said ye kan no Oliver Twist we ask for more inti no mo bedum yen but kakra ye boy no ben sa no we betimi dia bremo indro bia because yare bia wo ho HIV wo ho hepatitis B wo ho pressure wo ho rashes enokra na attitude because of among them no it is all behwe mrantie na enye easy omhonam no skin no asay intino ehia indro bia mojedro ene ade ena sisi anso kra de se eba se emu odin a na ye de ko konfa no chi na omaboa yen wo ho ba ye boy homode ye wo lab wo ho bibia wo ho bibia ye da se pa nti 87.9 Kumasi me manager abewura studio on time ba ha oba ha say ya na che so say bibi nti e na we wura ha enkomo bi wo ho a ye gye no manager enum we wan soma me se me nka nti na mato nkra se manager ba nti mi are manager Mr. Ransford Nana Osei Asari ene waka yensa ewo Akoma mu nsem dwumadies manager akwa ba yanu ya antibi pacho boko de yanu do su shira e de nyame asepa mato nkra na no be say pressure no so wo office wo pressure no wo pa because Saturday dwumadie kesie bi Akoma Ashantima to the see na sma manager pressure no so me twe no wo soro hanom say enti manager we de tie ase kokuo kon legend na e kan say me ka bi di legend echi tie ase kokuo kon yes December ye pese ye bibi wo prisons but your day na media general Akoma FM ye pese ye ma minchi a atiefo a worite en wo Akoma 87.9 no won a worhwe en sesia e wo Dua TV so sami a waka na ye retwa ne tia nyame ya adoma December ya ye se wo hwe Akoma mu nsem a but ye se ngani so an se yeri chira de ye man krofo sua de no ne ye sanso ye won adoye ka anti na program iso no obi wo amani bi no de bedan yen a na ye de aboa ya ye nso se ye mpese brebia na ye se obi meka na sem ansa na ya ye yankasa nso ye ni wo fam ye huni ama ye nim ne rekoso na afi ye twa ye ngene no ye ni kusi eye prisons na hwe te se de na mudi nkomo no se washen prison dem no won akotena se di nkomo da se waka se sebe bibi na ukura na fabra ne mfa nkodom won a obeye sa pa na meka because se ya sa 1 CD 20 pesos no 80% enko soro 87.9 na be kai se me water crade ye call prisons srahwe ne ye no won koya asore anti bi ye kodu ho no mo na ye ne won ya asore wie yi no ya meka ya ne se erade ho obi amobo you iti wanhwa ya be emotional about it but ya mpesa meka ne se nyame ya adoma December 19th ya ya se ye be call Kumasi prisons ne ne won you December 19th ye ne won be kwa kodi nhie mu ye ne won be kwa kodi nkomo sabe ye nim se bibi ne de won akodu ho obo ho no mokra bia no nya hwe but when you be anka na samama no e de wakwa kopie wo ho obi so wo ho no ma you enokware so oye bibi but ne bi so no nyankopon pese onam so de sesa no ti entumi nto nyina ntwene ti ya ye se nyame ya doma ye beko ye ne won beko akodi nhie mu in fact Akoma mu nsem dwumedi sa de ye befi ho na aba nya so ketwa ene na city of ala cafe me no be hia bo ho na chese ye ne won di san komoni nyina awi a na afa achede a abofo akan ye ho de abre ye nyade nyina ene Akoma yesu yetumi aboya no no na ye de akɔkyewo enti eye ne ayato ne din Akoma achede a nyame ya adoma December ebeba so yo enti enkomo na me kan me se asem bi wo ho a ye gire no manager enum enti eye Akoma prisons achede no ena ye de eko eye yawada 19th December ena ye ko ho o se ya ye ne tempa se be ya ye officers no benya niama no se be ya Christmas no obi amaame ebeba enti manager me say adwuma no so enti mpacho ye da say so officially we be pa won tuma e de ama ye enti efi sa break ko e die me betena ha bia breast cancer tip no it's on hold de me kan na me kan wie no enra no
de be ka na meka wie ne enra no nti efichina ekọ de say ye bohu de road na ye bohu de road na munyina ma be koye mboa na yetimi akoye sa prisons achede no na atiye eba sa project we abaso boni nyina ye be ma ye nua be ma atiye ye ex convict oni e bedi nkomo e wa ha ene kan Akoma say ne nsem obekan ne atete bidie nanso we de from the horse's own mouth ofri ho bekan ye no anya si ekunafo no ya ma o ma chede ache nyanka no ya hwa mo ache we die edru business no eso meaning say manager of final words be obekan we ni ayeka ni say ade na officially okay me pese me declare year 2024 Akoma prison achede officially launched. Hallelujah. Ya bonfire edi atia no edi ebie so it manager ye da pa it say the manager mama kwanya no nti de bia me betena ha metimi abohu de ro na enche bia me wo se minu aba ma bi su gina ho a ye mame signal power herba oni yen eba ba be di nkomo ye wi a ye momo number na e free sabre ye koyi a opese wo boa ye na yetimi ede boa etoto niama no ede koma ye nua no mo a omoda prison ho no ye de betudwa enti ye beko power herbal ho ye wi a menua diner eda so ewa ha obeka kakra ewo ye promotion ya ye hu just about 10 minutes na mo wi na ye kowai na ye kra ye so ye ko woko de ya me adom adani ye to nkra abedru amai ubisa me na me bisa na wo so ubisa me ha me yanko yo ya matiefo nyina aha mama kwa ba de ba wa mbreso na me pa cho ayaresa papa de egina hwehwemu mapa afi so nim de ani sue hunu na no akiri ba bia adro papa wo no eno ana ehon komo na no bebo awiai etime kanfo ba bia emma wo se power specialist ba hospital ya so ye ana enuro ni nyina eguo na ho na nim de ani sue hunu no so ewo awiai 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp 0555 78 na pepa chew eni umu ayedu kakra ama uni ahomekan so ewo nipadua no tese umu eyedu aho ye fe no honam ya nso abeja wo so nti waposo no waposo etutu wachiri bramo enso enja wo pepa chew oyefunu ayekse ama bibi eninamu wanso wani tua se enyade se yese biara ewo ho a mekanfo power specialist ba hospital ede amount udidi wanum ato duane ntimi tan nipadua num eti no obedi bia na sa ba abonten nipa dasani a wo nkwa hwene yare aye wo fon a wo fon ahohene ya abeja wo so wuntimi enna mepa cho wani nyina ada yellow yese John dis wato nro anom ede akini abra ye power specialist ba hospital eho ene o last stop fi se ho na enro ne wa oba ye be hwemu ne ehu ne ha wo empempi sesrade do so nipadua no sa ne kofa ba no ebi eno no kire se brebo no ehonhono abra efi ene emoa anya kwan abeja nipadua no so ama brebo no so na ne ebre esey no na ne ehu no ebia eno no etime kanfo ede amount se hepatitis ne fatty liver yade de ensa doctor kwesi odua ya ho enko wu fi se chance biara ewo ne mu aso na mekanfo ede amount se yen na yewo adanse na yewo sua hu na dodo na agi atum se wan hia yen ewo power specialist about hospital ka yade ya friend se hepatitis ne fatty liver de ka dodo na atwe ho edo mo eko ense do awie utie mi a 0244 54 22 0200 38 31 WhatsApp ya 0555 79 Epacho onkase mu ewew onompemu etutu waposo eye wo yankase nnompemu yade eye power specialist about hospital eho ana ye ba mepacho okotodwe oso nante a uti kukuru bi wom wie bi aba ho brane emfa abibidro enkyere so emfa emaw ye bo steps wo so beko bi na ye konso a wadi ekire mepacho yare bia etete wo se typhoid ana abija wo so a emma doctor bia nkutwa won so no entotoa so me se alternative no eye ewo power specialist about hospital bra na ye nye hwehwemu emfa emaw ne mo abibidro ennom eye fi ene moa ana agi nipadua no aboso sa uhu ne ewu hu no eti fever tete wo so diarrhea eba ayem timu a abija wo so no brane hwehwemu emfa emaw se ye typhoid
ana etete wa yahwe eyi afiri ho ama onso ho atimi ato yare bi te se fibroid oba ama wo ho kwan asia be pa cho bra power specialist aba hospital ne no mo na yenyi emfiri ho e organic operation ana ye edi ama moja se biara enim na ohaw biara nso eni akire 0244 54 44 22 0200 38 31 na wa WhatsApp yo 0555 79 wani hu hawo nyina no ye power specialist aba hospital awia boyi usi untimi nsisu yie wani no awowo me pacho wani aye hwani wani pa nim ne pa wo chia na osan ho atwam na wo se busa se hwani me pacho bra power na yenom emwa obi opusa nani manini no aye ko me pacho onso dia reho bia ento ohaw bia ni oso na nso de bia ni suo eta wani ase a me pacho bra power ne yenhwe emfa emwa empo ne cataract anase yase ete asiso no oba ya hwe ya ye be kro so duo fa fidiem ya mmoa bibiduro adidi bia soso me so obede wo ho wani be sanya hoden na ehu ade abiemu a na eye power specialist aba hospital 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp yo 0555 78 Pacho power eye hospital ya sabia prekope make us one sama for check time etini be ka kire wan se asempa eyitia yare bia etetiu efiu na ase ekosi utire so de bomode se ode beba power na yetimi aboa asa ama ho etimi atowie me pacho me se o ma me no fo obetimi de diagrosa ne ope bia na so nya de so papa bi ne to hwe ato se fa diagro kire se eye sensitive etimi ka kire se yare bi wo ho na etetiu a emfa enkwane na ba bia keke enkochinchere keke kire se yebekun obebre na awieye no ensusu aso pa bia ne ho a obe enya ode ene se obetu anamon na ade wani akire power specialist aba hospital Kumasi a your Judgment Free Station opposite eye feya sen komo na me no boy oduru ho a ode wo se ope power and adua ya junction mate bia besiu driver bia ebesiu na pom de won sempai wonsa atimi aka bi utie me efri enkran ya me pa cho kwa benya ACP road power bus stop wa eho ana wonsa ebeka ye takwadefo edomani ehire school mu ho a na ye Anaji Estate eho na wo ba na wo so oni abidi kaso bom na ensempa ye kan wonsa atimi aka bi kai sa yare bia etete wo sa ye kompo wo ba wontimi mu sa ye obu sa ensisi so ensu fi bi egu wo ama enkaba ho no me pa cho bra power specialist aba hospital na ye mo be ma oso o spams no entimi sure ba nyinsan a eye power ne ye bone ma ahye ne be ede amount ne ye wa ye hali nyina no ye mamu ayedu na ade ko ba no ho so anyinsan no atimi aba me se awo eye science ye mfa nhye hum ene aham onko power enkase aduro ni ho etuti anamon na efre 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp 0555 79 yade ayaresa no asa toa wo aboboa no eti pharmacy shop na wo aboboa no ho no herbal shop na uhu no bowura ho wo se ope SK herbal mixture bi na oso wanonom we stomach care do fufro kra doctor kwesi adua ya ede aba no no boaw ama oyam sanfro oyam a etutu obuase a odi aduane a na ehyehye woni nyina no nyina eye fro ama ho atɔ me se osafo ntrai bi na mbeba abedi adanse afei ye woso a ewo liver care no eno so support aboa obrabo no se ye ka hepatitis ho asɛm ye ka srade ho asɛm sone so ayi fi ni nyina fro system num ama brabo no timenya homekane ahoden ede edini dwuma sane ye se na efata ye freno liver care tutobi na enom na oso entimi emwa na ye nko enya herbal mixture ene ne powder no eno na eboa support immune system no na etima mo ahode odwumadi ahodo nyina mu wona atena wo so ache no eye adua cough care herbal mixture nunum bi na obon se aduro wo ho a na eye power specialist herbal hospital be powder ye so akai wo se adua ya male mese no enso ewo biaso ya malaria na to mpam ene wantimi ankwadwuma waye boho wanumu atuni nyina no nunum bi na entimi emwa na abesa ati agena se nipadua ebiem be pa almighty jirikajiri eno eye mema duro bema
me se na otwe ankoyi a enye hwe akwanya foforo e wo ho ma wo se okwa akopɛ jirikajiri heba mixture ne bi na oso wanonom ene capsules no na abɛtie agina na oba no ama mo opiafo ene di ese fata wo no wonsa ebesa aka biem eye 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp 0555 78 me pa chow asampa eyetia na sem hianso yemfa nya batan eti yare ni nyina no yenkukuru entabri emfa nko power specialist about hospital bi se eho ana enu ni guo na ho na dance ye wa be so utu anamoba wo so obenya bi adi ma me danso ye how better na wan show ho so hu obesere ama program no crowd be wie na say why enti e me the so ba ye the experience so but we dem say adwuma nti e wo say mo muja ye ho eko mo bie mo puna ma ye say on the 19th ye ne mo mbedi dwuma ye so ma ye be bia enkofa asem bia mba ntena na ya bonkomo ne free ho ahungwa okay ye ni aso okay in fact ye ni agi pa say mwadwen ye ho na nyambo December no 19th mo ba na yepo ne de ye bie ne kese se de bribia mo ba ye bie mamo no okay afiwe nso ye bia to ho na ye bestre etiefo ahwefo organizations ene oma somasin nyina se omonye mommoa na montimi emeye yenso mmoa sebe mommoa na ebeba no ene betimi aso bibi mu ama emrantie no se de aka no 180 pesos entimi nye ti ye hwem anim adofo ye sremo mombeye Akoma management for mmoa amoso mbeye Ghana Prison Service anase Kumasi Central Prison emmoa edamasi bebre na ye ni so ye general commander anemu officers anemu any inmates anemu eda management ase so ma dwen ye ho o ma fa nko baby foforo na afi we die yes ye nko nyanka bia ma me beba sabe pepe ye ni so ye damase pa waka mema ne nyama omuhia ma ne ho no den pa na ya omuhia me so mebobɔ so but mpese wa woka ansana obeja ye ho akona nkomonde aka no meni atiye se mini abema no meni atiye atoaso ma no eniama ye hia ne no abi no muhia ba nsonson ye kakra bi ne wom eye eniama sebi ma di besisi omo sa any panties braziers and other things nti eno no be ka ho a ti eniama na emema ne hia no eno abi na ma ne nso hia but also ye the sanitary pad e ka sa pepe ye da sepa nti atiye boko amanyame adum ene de nka ye yimi 419 pa o mama so ankenye e mama so ankenye because enkomo ye kasa wona woni ya hye dwumadie ni nyina ase ye nkomodie no wo ba ha woni ye bedi nkomo na sa project we se ye kasa ye be nti eden na okafa ho ayi se de nyame to ne sa frɛ yu na no on say one respond no ya so de nyankopɔn twe na so nti sa frɛ bi se no se me twetwa me na so pe de me ye bia se me gya na me ba yo enti obi bisa me say atiye oye hwan atiye ye nua ba ma oye ex convict okoda Kumasi Central Prison for 10 years last 3 months and obaye and oni yen ebe share situation in the prisons oni yen ebedi enkomo ene kan ye gina ya koma ne ese no de bia kunafo ye mo ntoma na fidie ya doye no ye pese ye de ko prisons it atiye ye da sepa because nyo bia na etimi eba abonten ebe share ni experience sa na bia na nepe na obi etio se be ya purely ana say ye program ye pese ye ni December e kana koma no tofa be sima mienu sima ba ku mienu ntem omodi die mu etisen se be ye obi be hwe so na ode ne mboa abre dika medical da watifo ase na machia Kumasi Central Prison nyina because amri o tena se o mo hwe me master ba ko pe Master Richmond upon DSP and say enkan na nka ka prison na o ti the word prison na obi ahu ni say ya de boneyefo but mama me ka hye nyame anu yan say ne obitima akọ no ma obi o nya hwe isan ebi okopata ntokwa o okohwa de aba ne de na koto no bitima ka say ne okofi ho no ma omo a like omo feel guilty e bia omo ya criminals omo ye bone anka so omo ho no omo do 30%
the aka nyina ye bia ma deferment ne asempe we nyu obi amana nka na asema ma no said the last time American up to now no coffee obusa madam be catch be one more da hono ya mba 2 years but in fine be 200 cities na dan so o da so fi hono sans uni kama fo ntino nti ene ane ne kasa bia medam atifo na se no munyi prison fo mu okay because said abribia feso a ebi ko children's home ebi ko hospitals ne eyi no first nanka more na reject prisons by no ya kan to makoma so Madam Asapa media in na kasama at least is why I saw your passy anytime ya competitor din wa hapa o ati anytime you mutin ba hono ti me the pass and so frame ya me buy na ma she date na mani ajepa because before some be free hono no me catch them say me won finish business or but me samba how as a prisoner anytime ya me so me kwa me hwe say me manum kasa no be ma obi wa abonten a obetena wetin be prison for ne mwa na nye say okudin komo because you know bi wa on babontia and now they go prison and officers for nafa or the yes and officers na ba nyina negative thought enye no kresa ti amen obi wo kra obecha abayado ya o se bi dey ko officers na ebefa okay o he madam na oti we ya minyini se ye de aduane bre me se mimini a obefa edi okay Debbie akwesi madam yin mini etie ye miensa na e wa ha obi abaji halokop no nyina me bayado embedu do shema prison oba ni patre no or the 5 ne buy madam pacho 2 ne ka hwan dia se nipa na hwe so eno na inu bi hu a wo se president ne fa diti meda Ghana fo nyina ase na wa stress na ma stress obi bia nyame ato nsem isi o man mu adene but bible cross say o se meda afiase no anye den wa mehwe me ana yese inhira o mamu chen ogie okay sania ya omunya temane odo etimi bi ko children's home Akoma nyanka no sign dia batu so biemu no ai wa mbehwe me prison no omutimi nya odo ene tema timi de ko nyanka ho se sebe ye komkoyo madoye a inhira bi firi maba no sa nso na omo ne de fie no omo so ka mu omo hihima bigisi nyankopon be de ebe ye munyina madom okay timi damasepa se kuma central prison omo tie mi a bebrina me baya o se wo chance wo se be share me sorry adibia be criticize o but me man mbu mabamu da we be ka say na wakope so bia hu se na about 10 years ade na me ye no ana ade ye de me ko hono no menum ho ansan front de ntina me fele se me ka ma obi o tenche bi on so nam de me nam no no asesa nye wa me ka so anka ye kra anka ni ye nye se ye koya do ye wo prisons wo kade bia ye de ma ye ma me nom and the biblinati omuka se ma anya de se betina TV so but and then December no so a se nipa no be benefit bia ma me beba very good and ya wo se mudi den no obi ama me ba ya mudi den because obi ama me aba na se take away aba no and we amone akokọ na kusia obi ada obe 5 years ondi kusia da oh na mama once they take pesos etimi to kusia yo na botu yensu botu yesen yesen tinete bia me kasa me select for say omo prison officers no no mo de omo wo ye ho adaje omo brepa because hwe nipa domo waka kana almost 2000 no society ni se omo hia omo but omo no anytime bi omo hwe omo so okay se police ni e de inmate ba ho a police ni inmate ba ko pe no betimi han ko fa gunisa afa police for escort be for na aka no ba one prison officer betimi nipa be 4 5 epia kwa bontia kwa aba but ko fu madwuma mo ye no government and recognize them yo ya hwe se betimi afa cause be mienu miensa bi ansan na ewo enne Akoma prisons achede officially launch on the show yesi nyame ya aduma 19th December ye ko Kumasi Central Prisons na yakwa akoye omo adoye enti no wonso bibia woka e de afa prisoners omo situation a omo ebom yenim se binom bone bi ene de o makoho enye no na ye hwe ye de ye se afiaso ene ye kwa akoye omo adoye 0243114497 0322498035 obetimi afreyen na wonso ye dwumedi a December ye kwa akoye no wo ho adwenche bia na wache na ansa na ye be sori no anase wutie yesese ya akra ye production number ye no na ye momo number enti ade bia ye gine bia na okwan ewa enti wuntime mfa BM breyen enti number 0530 507849 0530 507849 edinya ebeba no eye James Agblevo Akoma FM
baby a wo wutie ye bia no wo di sika ni bi eto so e de amayen nyame ya adoma ye beyi ni an kase ye de atoto niama ni bi na ye de aka doye a adofo de ba bedom ye no na ye de akoma ye nuanom a omoda prisons honom no. Hello, good afternoon. Good afternoon. That's a command in the first Sokobai. Andrew, Pacho Yetio. The Pacho Bishop prison for not some Kakra. Okay. The Bishop should be the prisoner. Nigerian being what the Kakadino mean to Brown, go on a ma or your legacy. But starting at the phone. Go meet with the Buana. And yeah, officers no corner allergies no at ye o kase me pewe and at the rebel be you go eat a beggar has no choice. A beggar has no choice. What the anyone CDT process in senye wo busuya fo ne be ye wadom. And the officers na ya amaya die bi wonum say bia fum call hon multi ye call. And the mobile money na die bibia bo timi send 20 cedi. Officers na say our time bi hon ma bia se se ye kobo 3 you will be on more church reading. Back or 10 no abontia eden. Not to say the open was called what the officers na dia pe bibia ma. And this idea the boy no. This idea aduane na ye and one now be you. When to me engineer so 0243114497 and 032249803 na yehwehwe eniama ye hia se mode ebebreye sabre ya de efi enne ekopim 19th December o bra me fresh tomatoes a intosa yeton wodwomu a mepamacho ebe pro enti yesem fresh tomatoes de montwen 18th December na mode abra me ade chen ye na ye de ko na se ne ye kan bibia se ye emu gari anwa enwo kosua bibia ye de cha eye sabre ye ko bia oba wo so hwe akoma mu nsemfo no na odi abra ye bejeje ni nyina emre so a na ye de akoma wo mu menua mema me papa no mu so a mutie ye nso mo wo entade a eniti mesre mo nye ba bia wo koto niama bi ato agu entade a eniti a ye se ho na mo ye asori e wo ho se be yo mo ko ye asori a wo betimi ahye sa atade no e de akwa eno so de bre na ye beji e ma no so omu hia sanitary part. Hello, good afternoon. Yeah, me pa to fi na station. Me ba cha o se dey TV national campaign come in na voice o TV voice number wo na me press bi for na picture se ko se ke ma TV ma no voice o TV so a wo kasa onti kasa ni na me le se wa kasa ten ko ku fi a won tele fi why yo yeah, that's why ai o si o ko fi a won tele fi eno de ye nim se ye de ya papa na atiye ye no enko obi mu de enso ye nya ho ne ye hwe omo so a omo appreciate effort na o making no eno so e wo ho nti en de sa good afternoon. Hello, good afternoon. Mr. na branch no to one me life no mun ka chen se yem jai okay if you radio station no ko if you are no ko ano e so wa be twabiko mun ka chen se yem ya wate yo on traffic we no ti area okay we ka be phone we ka je be phone okay so one traffic say dem ti fi no yo wa ko ire pa mama niksa wa no wa me stress ho na na bi la yem pa do yini free so wa ma me stress ka e wa ha oba ye nyina ti ye nka so obi anche ni ska oba ye no wa ye advocate for the situation in the prisons, the need for us all to support ye nuanoma omoda prison no enti de mo kan de ye nte ye adoye ne de be kwa akwaye. Good afternoon. Hello, good afternoon. Madam Paton the thing with Madi Akra. Okay. Madi Akra ni say na ama ban ko ni say bi say obi ni bonisa ya kan ko fon ko no e place bi obo place bi mo na say e ma ko no go on ma na como 500 alafa thousands bi na ko tufi ati na e ma 150 pesos e aban ni say bi ya say kan ko fon mo boni no fun bi ta no if you want to know place bi na de mo papa what mo no mo yi ta no e empenyufo aka ho asama ka sanka wo mo nya communal labor bi na wo praga tem ni sa niama na wo de atiombo ne so enso se sa abre ya emra ni nya nsipi ni de ene e hwa no mbeko areho but hwa no mbeko. Okay,
eti na yesisi eniama na yebehia no eso yesi yehia entade ye pharmaceutical companies si musu betimi abre ye nuro ye de bekwa akoma wo mo se skin rashes de ye no ani omo how bebre enti no wo betimi abre ye nuro a ebetreat skin rashes make na me ka hwe Congo na Congo wo ma abre ye nuro. Good afternoon. Madam, me ka te no. Sawa ka wasem na wie wo si on tena fie ana anya sa aha okay ena na me yi wa no ne say empanyufo aka ho asem a eso asaka no omunya amende law no say bibi sa si a e wo say mani pakro no oye eyi communal labor bi no de tene sentence no eka bibi sa eni ho enti no for now ne de ensiye enti omuntimi nya ho hwe why acho mi yi wa no sorry sir wantia na man ntia se sa omo nye hwe wan ya no omo na ya omo hu omo bonten a ya omo be ya adwuma omo be ya because omo sentence ni sua isua nti aya na omo be pra o mu half na aka ne ne ba bonten ma obe ye ono de opese o che sen ko no bi a wa ye eyi bi offense kitwe bi nke ni kwa se obe da prison ho bi kra bibi ni bro ni adwuma ne ko enti no nkai ma no ye sa efie adwuma kakra na brochire de wo ho pa o yesi kopra nyamu akopra children's home na yama wo ye adwuma wo ho na wo de tete wo sentence no enti enianom nyame ya adoma December 19 ye ko Kumasi Central Prisons Akoma mu nsem dwumadie no we eye Akoma Prisons achede na ye nso ye pese ye koye omo adoye na ye beye adoye na ye ne mu nyina na ebeye sa dwumadie se mo ma amboa ye ne a ye mfi no esusa ye ntimi enkoho enkoye omadoye nti sa abre ya na ye hya ase abohu dehuro se bibi bia obetimi ede abeboa ye a empro na ensai de efiri na ekoya obetimi de abre yen obetimi abre yen anwa obetimi abre yen enwo obetimi abre yen gari obetimi abre yen beans obetimi abre yen emo yesiche de yesi bibi nti no montai ndi esiche bade no kra once while omudi esiche ebro obetimi abre yen bi na entade ema wo ho but ema ne ndo so te say emema no nti ehia mema niama bebre a obetimi ahye e de akọ asori nti enu bisa no obetimi e de abreye yehia inro nso se painkillers yi obetimi di bia abreye ne de akọ omo yefunu ya yedro esen ya de edro bibia bi pressure dro ni nyina wo de breye na ye de beka ho na ye de akọ yesibe mbo aspidi tene aspi patronye me na nka me bodi we ya to men krasa men kancho ti makancho aspi pharmaceuticals also be boye grow fine na wa ba be boye ene me see ye omomoda ye project ye program isu nyina obia de ne mu a ebeba ena ohene yire me ame ma me akosie dry ya wo de ya ye betu ya na mo e de aba power honum ne aba ba gini se befu ne de atoto ne ama ne bi na ye de akọ ye twa ye ho ye beba sese ya your registration eneya Akoma FM 87.9 Kumasi. A process to be one day I will watch him. One day I will nip at him. And here Akoma Asante Marathon 2024. Asaya Drew Hobby. Register abroad when each chemo. I want the fundex of Akoma FM. I will Kumasi City Mall. Opsitwa. Anasa Obako Akoma FM. Social media handles Nina. Open link now. Open to our WhatsApp here. I was 0242 253 723. Bra. Yensham na for yen tubrika awa hodimo. Edana ye memenda 26 October 2024. Anapano num pepepe. Eya shasye na baby e shasye. Eya Akoma FM. Enimu ya. Yebekwa kowie ewo Kumasi Papa Yara Sports Stadium. Agudi EP and atani ebeti ebi etisa arm wrestling. After security agencies no eba be tag of peace. When him say SHS auto eba be relay midley. Ewo Papa Yara Sports Stadium. Edano yebeto dame esi dame hene yewia ye di jampa ebe hyehyɛ so Akoma from Asante Marathon for the best of the best. Your registration eneya Akoma FM 87.9 Kumasi. A process to be ansa na obekọ nhyiemu no pegi pie why ansa na obekọ nhyiemu no pa charge permission because oni pa ye adwuma se bio na se opese otu kwan ko ba bia ye idwem hanum se no ntimi mfa wo pe
enka se wo konhye mu abra enye weekend na enye holiday so wo bom penyimfo amane se ba bibi nti no enana miensa o ma adwuma na penyimfo approve ama wo se ko ansa na wako ansa na wo be ko sa nhyiemu na miensa no oje permission wa adwuma mu amekra nkra ma ho o de nkra ama me vice na o twom bi o de ma hwan the vice na o na supervisor o hwe so bibia de okay nti adwuma penyin no o na wo ka kire no wo ko da bay na ye working day na ye weekend me starting in Friday okay and me Sunday no if I say me baba di me pay me buy on family mama okay mo madwuma no mo ye no weekend nyina mo ye adwuma weekend na ye okay mbo company ni din na emum ye di adwuma na mo ye security for no so nsam mo hu me betena so ketua bi kra nsam aba ha security da omo fa wa adwuma no e de enkomo no mo ne mu di ye say wo ye adwuma wo se mo bosome no so a mo de saa enso bosome nso ye na age say ye wura bosome foforo ni mu a the 10th ansa na ye betu amoka and ye come out here say na mpacho ni saa company ye adwuma aye adwuma be sen na adwuma 6 months 6 months ni nyina de wetwa oka ekopem de hin na wontua ye no ekopem tema a wontua meka de etwam no de etwam no na yentua ye okay ata Joseph pacho also e mesi aba papa ho biom na ma hwe ye asembe je mesuro ha se ma membra ho pacho also nkomo no de na ye de me de no so sa me no mo ye adwuma hwan mu company kro ya ye kana se ya sa pacho ane okay na omufa fufuro no omufa me no me de me ba mu bosome pepe September no mu a na omufa me nti me de ye no mo antena se me nimu hyehye wo adwuma no mu a e kire se wo bosome ni dura ebia waketia ebia bekosei ana sei me de me nimu ne sa me de me da na se bosome na duru na yetia workers ana security for ye mutia ye ka nti sa amre no duru ye no nso no mate se we a ye se o matua ne ka we a o matua ne ka me so me nko de ne me ata Joseph nkomo no nya me de o se o mo fa wo no o mo kan de na kire o na wonim o conditions of service e na wo do tiko rem me kire se me adwuma no de o mo fa me fofo no rough worm e na tread worm o call pharmacy bia wo se ope wembat tablet eno eyema empenyimfo e na wembat suspension enso ewo ho e de ma enkra na afedie yenko Activa International Insurance ye hwedwumedie na se no ohun se ndem ne ema fefe mienu bi ebo enkomo omo active lady program insurance a o ma hwehwe e de ama ema ya nkasa ye n'adwuma se wo ton wade se wo ye bodwa omo se insurance package ewo ho e de ma ko ne kopebi na sa odo ho adwan wo mo nso dia se ukunu free mu a omo ska omo de ma eja eto wo shop ni mu ensuo yiri fa wo shop ni mu na sa kromfo ebewia wo a ni nyina omo ska omo ede be ma sa nso na wonya accident nso a eno nso o package no anasa o policy no ebe ma wenya benefits kakra ewo ho enti one Activa International Insurance active lady program no endi djuma na emboa fre omo ewo 0243 781619 and I say WhatsApp 0257 370377 omo kumasi edum omo ben kesben dan kese no ehwa na obehu wo mu ko ne ko gibi active lady program ni bi ne bo wudwuma ho ban Peggy anti biyo me da se ma memfa nkopie Samaritan Villa Resort and Conference Center se watu kwai aba Asante Mantemu ha anasa opese wo ye stay away from home ebia opese okodwodwo ho dia na wo pe baabi ada na wada na ho dia ende efa woni che Samaritan Villa Resort and Conference Center eho bia ya aba fofo kra wo Asante Mantemu ha won security sam de 24/7 dendende eho nya baabi a obekwa akoda so na wo car battery anasa wo phone high na eko debi eho de won security sam very tight ena enso so omosa wo enuane bebre ewo honom say ye continental anase local dishes ni nyina ukọ omo asoe ya ubenya bi edi hotel no omobo ewo fom pa ena omosa wo serene environment ne senti no for wani che Samaritan Villa and Resorts Center ne kokodjojo ohu kwasiada so omo classic every Sunday eno no eye fufuo ene aboa bi enkwan no
11:30 am ekopim 4 pm okoho a ubenya bi edi omo bar and lunch na omo sa wo laundry service kama pa entimi show hwehwe omo achi kwan ewo St Hubert Seminary omo school ni nchen ho a ubetumi afre omo wo number ediso yi 0322 495 180 0322 495 180 aye bi daka wo honom a yenkoforo nyame bekere ne senti traffic studios meto monkra said de moye akoma fufu party ne kama de maye no akoma achede prisons yen project aye launching enne no mesra mo beso yasene yen t-shirt no meto monkra mo na mo beye ede amaye ne senti no mo frɛ ye number say ede two screens no so a ye beche ye size na amaye amaye kama ne ye hye ya bomudin se eye traffic studios na eye maye mesisa wo pesa wo ye printing anasa obana wa wie school pesa okosua printing dia enne for wonche traffic studios omo wo anwaga nche ombe iron bells se opesa wo ye labels obrando caps cars anasa books for woniche traffic studios se eye t-shirt anasa souvenirs branding na okọ traffic studios omo be ye e de amao obetumi afrom on numbers edidi so 0247 013561 0247 013561 and I say 0574 010 101 0574 010 101 Power Specialist Herba afi 2022 Mame ene ye born about to say hepatitis B yare no or de enhama abombode etu ase kra ne sent abosobode chenchenche ene ye de mama adua ya hepatitis B no say A B C D ekopim E ni nyina mame adaroma ene ase ahyejuru be se brebo no aye kese sciatica wuntini mu twetwem wona mana odo na pepem fa wo se ya nanse ene na broni kan se eye sciatica dompe se emu abu anase emu ahojo rheumatism yare no ene wudi epinisie dia ene fa woni eche Power Specialist Herba mame aswe no mfa aduro emfa kan se also anase kompo yare no etete wode ene ko Power Specialist Herba na mame ese obebo no watu ase ede amaw se o hwehwe Power Specialist Herba for echi kwaya for woniche Lake Bosomtwe Kwantimpo ne so omo Benjesbro filling station usi ubesi Aya Junction takwade for so fa woni enche Anaji Estate omo be Anaji Primary School no ena nkanfo so eye kwabenya ACP Main Road no osade inupa e de abadwa manso a ebi ni adua ya malamis enu etu malaria ene body pains ni nyina ase Herbatin Herba powder enu so emi booster GKG mema na mu bibi no esi ni trase no kodokopa GKG ni bi na enonom kofke enu so etu ewa na ache no ase ena adua ya malamis adua ya Herba tonic eno no so eye loss of appetite wona wontumi endidi wona wanumu ato no okọ maame asọ ya obeboa na wama enu ni bia no ne duduo mu obetimi ehu mo misi Herba omo emrom apidank emrom Fredmans AKO Dani Herba ono so ewo mnom ena Colinac eye Ashtown Fremama ewo 0244 54 4422 0244 54 44 22 anasa 0200 38 38 31 0200 38 38 31 WhatsApp mama ewo 0555 79 78 78 0555 797878 mindset travel and talk consult say opese utukwan kwosua ade anasa okofa enema edeba omam habeton de for wani echo mi se ohwimbre obi ebu ne yonko efa so ne sent ne mfa usika enkomo obi na onye obukata se de nano obi di Kyrgyzstan nsem betena ha eneni sika akamu no ni ntiro hwehwe mindset travel and talk consult for ewo Kumasia airport runabout police station dino anase obetumi afrom 0508 368975 0508 368975 anase 0302 908398 0302 908398 ose se opese wutukwan anase ovisa sensembia obana soya obetumi aboa na waje ama European countries ni na visa no aye hyehyehye fa wonsem beda omo ne hwehwe onkrata mu se esipi na edimu a omo de ubetu kwan na enigi sem aye ne wom sese o se nyame ya dom na se oje visa ne ma wa wakodonkua wo yire anase obampo no visa no ebetumi akava no na nyame ya dom na okodu so eye 2 years working permit omo beje e de ama umpewe na opede
wona once an adwuma nyina so emfa wani enche mindset travel and talk consult na odo betu kwan ama wakwa akoye adwuma ewo amanane Charistic Ventures for say menkan chew say honam no ayeboho be ma no say asini tras anase enam nsayare ama oba no eho enya nika de pese mche say ensufi anase ensu nyanya bi efi wanamu ba de oba enhye nkrai ukọ be ma ne nchen a oma wo ensi obiem ne senti kopeza Zahara nupa ni bi enom na sa yade no ahye wo so ache no ebetu ase e de ama o se empo se yare bi mpo enani we di apinisi a oba omo aso ye omo da hama kwan so ebetu sa yare no ase e de ama o ebusu e wo mamu ha herbal shop ne pharmacy shops nyina ukọ omo aso ye a ubenya bi ato na mo ne duduom no ubekọ Okanshi Drug Lane eho e na ubenya ne duduo atu se obesa ne doctor so edi nkoma ubetumi afrend 0246 34 8334 0246 348334 and that's 0248 569335 0248 569335 and na one nwa ewo adwamanso ebi hindi heba eno etu malaria ase Zahara G mema ne menyina yenkope bi enom na Zahara Man capsules mema no ebedi mo nsem e de amam na Zahara Mesha eno so eye immune booster anti-B. Yo, minia Peggy medasipa na yanko glam by Tina makeup. Ono so enye makeup na oho enye fefe baby a wukobia opese o touch up kakra dia. Eno ane glam by Tina. Obesiesi oho ama oho ayefe, oho ayakono na odi akọ baby a woko. For Tina e was 0544 466280 0544 466280 atiye mayamba ho na ye no embewie na minimi nuate na Peggy entwaso ayankofo efre ka ensem se ya na ebu abemu ana abamu mbuda sa aya utibi bebre because minim se nya hankwa na wo yes advocacy we nti wo ko baabi nso a omuka na wo hwa de ntan yo mo fro se jai kasa no mo nton baabi ndwi omo ana ye yawo no mo de kasa na